Silav hemanlo hêvîdarim herkes baş e. Ez berê ku dest pê bikim dixwazim emîn bim ku dengê me baş tê we, dengê mîvanê me jî baş tê we. Eger hûn îşaretekî bidin min di derheqê deng de pir kêfxweş dibin û bêjin temam e, deng tê û ez ê dest pê bikim. Îro bernameyekî gelekî girîng ez li peyamê we binêrim. Ez hinek li reaksiyona we binêrim ka deng çawa ye. Deng baş e hevanlo. Arîn Arşin tujmera bêje Abdullah Bîlan dibêje deng baş e gelek spas hûn here bin. Hevanno îro rojekî muhîm e. Mîvanekî minê girîng heye. Ew ê bersiv bide pirsê me. Hin tiştan eşkere dike daxuyaniyên wî, agahiyên wî yên dawî hene di derbarê pêvajoyê de, Rojava de, di derbarê qedera Sûriyê de, êrişa HTŞ ya li ser Elewiyan de. Em binêrin Sûriye ber bi ku derê ve diçe, ev pêvajo ber bi ku derê ve diçe, Partiya Karkerên Kurdistanê ew ê dev ji şekan bernede, eger bernede sedem çine, ana hemî em ê nîqaş bikin. Ne tenê îro jî, rojên em di nav dane rojên dîrokîne, divê navberê de min eyar kiribû ku ez di Twitterê de jî, yani di X'ê de jî weşana zindî çê bikim, lê ji min re xeber tê ku X niha hinek gram biye naxebite X blokê biye. Çima naxebite nizanim. Niha weşana me di X'ê de çê nabe. Eger hevalê me bikaribin, mesela ez ana cardim biceribînim. Di X'ê de weşana me ya zindî pêk nayê û ji ber vê hevalê me nikarin me temaşe bikin. Lê ne mesele ye. Tamam. Yani X çê nabe. X çê nabe ez ê ji wê derê derkevim deqekî hevalê me X'ê bila werin vê derê li me godar bikin baş dibe. Hevanno niha mesele gelekî girîng e. Di hedefa dewleta Tirkiyeyê de herkes dizane ku Rojavayê Kurdistanê heye. Wextê ku tiştê ku bixwazin bi dest bixin di derbarê Rojava de eger bi dest nexin, sedî sed ew ê êriş bikin ser Rojava, ew ê bixwazin pergala îro ya Rojavayê Kurdistanê temamî serûbin bikin. Ev hedefa wan e. Îdî bikaribin çek bidin danîn ew ê bikin. Yani bigêjin armanca xwe. Eger nebe ew ê êriş bikin. Ha ez qet nekevim nava şîroveyan dîrek biçim cem Remezan Kerîm. Remezan Kerîm merheba bi xêratî. Êvara baş li ser xêrê bin silav û rêz. Hêvîdarim tu başî te cilûbergên Kurdî li xwe kirine. Îro roja kincên netewî ye wisa ye. Rast. Pîroz be. Roja cilûbergê Kurdî bo hemû gelê Kurdistan pîroz be. Rastî hem zimanê Kurdî hem cilûbergê Kurdî nasnameya gelê Kurd e. Pîroz be. Mala te ava gelek li te hatiye ê min ez cilûbergê Kurdî diparêzim lê bi xwe pêk nayînim pir zêde pêk nayînim ama ez heta dawî li gel wan însana me ku cilê Kurdî di jiyana xwe ya rojanê de dixebitînin li xwe dikin gelek baş e. Niha Mamosta Remezan Kerîm pêşî hinkî pêvajo dest pê kiriye ez û te nehatine cem hev. Beriya ku pêvajo dest pê bike, ji xwe tu pir cara bûyî mîvanê min, te bi xwe beyan kiribû ku pêvajoyekê bi vî rengî wê dest pê bike. Hatta tu îddiayên te pir tu jî hebû. Te digot Rêzdar Öcalan wê serbest were berdan, ew ê biçe heta Amedê jî. Wê demê ji bo me hinek zehmet bû me fehm bikira, me erê bikira. Ama aniha em dibînin ku pêvajo dikare ber bi wê derê ve biçe. Ama gelekî astengî jî hene. Niha îro ez dixwazim li te godarî bikim. Pêşî pêvajoya ku li ser devê Dewletbaxçêlê hate dest pê kirin, bi peyama Rêzdar Öcalan gîştiye heta asteyekî daxuyaniya Partiya Karkerên Kurdistanê heye, dibêje em bi seroketiya xwe re ne, em gotinê wî tînin cih. Heta vê derê hatiye. Ama aniha problemek derketiye. Problem jî Rojavayê Kurdistanê ye. Yani dewleta Tirkiye zorê dide ser tevgera Kurd ku şervanên Rojavayê Kurdistanê hemî dev ji çekê xwe berdin û pergal serûbin bikin. Heta vê derê mesele di vê derê de xitimiye aniha. Aliyê Kurd Mazlûm Abdî û gelek kesên din rêveberên Rojavayê Kurdistanê Salih Müslim jî di nav de dibêjin na
علاقه ما به ترکیه تونه ام پشکری دیدم پیواژوی اما پیواژوی که دنابرا عبدالله öcalan و پکی که دایه ما علاقه در ناکه ایمه ام دموکراسی سوریه جبری و دخوازن آن هم تگو دردکن رمضان کریم کرم که گلک سپاس دیسا دوباره روژا جشن جلوبرگ کردی پیروز به اواجی جمدان کردیه و سلاو و ریز من هم گلک باشه لطه هاتیه گلک سپاس تمام عزیزم راستی اون وقت زانن پیش که پیواجویا نها که دست ببیه آشتی ناو بکن دانستاندن چراسری من یکم کس بوم برگه کانال و بدر بریز بدران داره گو پیواجو یک دست بید که او دست بکر یه من صدا پینجی پیواجو بری همان دمه من دور داشت ایدای من هبون که اف پیواجو دکاره هنک روبروی هنک آستنگی آوه لی از دکارم آنها برای کانال و تشتکی دن بیجن یکم کسه من ویدی بیجن پیواجوی آشتی نها از دکارم بیجم لگور که هاتبو پلان کرن برنامه که لگور وی هاتبو چه کرن پیواجوی آشتی مروف دکاره بیجه ختمیه و راوستی من یکم کسم و برگه کانال و یکم کسه افتشتاد بیجم پیواجو دکارم بیجم اما دسه روشه پیواجو راوستی و ختمیه هنک خبات و اشارتی چنه پیواجو چوا دکاره بختمه جالیه کی و هاتیه ختماندن کی آستنگی درد هم هنک وسیله زلال بکن çünkü ev iddiaya ciddiye tüdbeji پیواجوی کل ترکیه به پیام رئیس عبدالله öcalan hat desteklerin ختمیه yani راوستیه sedem چیه sedem راوستاندنا پیواجوی دراستی دا دسیری دا اگر خطن یعنی سرطایی دست بکن هنک تشتین تکنیکی پروتوکولی پیوست بو پیام بریز عبدالله öcalan برگه ویدیو بیا دبه که ویدیو حاکی قندیل دا از باورم ویدیو بریز عبدالله öcalan 5-6 ویدیو هنه لی ویدیو کجبو رای گشتی واره واشاندن دا حقیقت دوید اوان نه هاته کرن دا بوید سر گلی کرده رای گشتی دا فکر و گمان شده دور دا قاچه کی پیواجوی کلیا هنه کی به بالانسی کتنا جورک ضعیف دیار اوی دو دیا هیجانه کی پر مزن هبو پیش خواندنا نامه بانگوازیا سرو کاپو بریز عبدالله öcalan لی دما به تایبت او خالا که گوتن مافی کلتوریش نابه هبه یعنی تشتی کلتورل جی نابه دعوا بکن حقیقت صدا ست نه صدا نودو نه صدا ست گلی کرد رایا گشتی حتی دناوا ترکا دا جی حتی کسوکار شهیدین ترکا جی گوتن اریوی دمه اف همو خونا بو چه حد دایی به تایبت دناوا گلی کرد یعنی دولت نا تما فدراسیون نا اتونومی نا حتی مافی کلتوری مثلا او کلتوری یک زمان کردیه جلوبرگ سترانه خواندنا به کردیه دور دا که یعنی صفر دا خازی به فکر من اوا دربه ایکی مزن لید مثلا سیسیا راوشکار نونر سر و کمار اوچوم گود زاتن به زمان اسلوب خوش ده سروک پکیکی داخویانی دا مسئله کرد چاره سر تاوی داری انسان دکار بو اداره بکره یعنی تا دکار بوی هر وی صدم جدی را دکار بوی تشت هگره کی یعنی تشت کی دریه کی پیرا ببین یعنی انسان دکار بو بگوت اوا تمام بریز عبدالله öcalan دعوای مافی کلتوری جنا که د ظروف زندانه ده پشترا د دکاری د ظروف پارلمانتو ده پروژه قانونه کی
مسئله پیام ویدیو دولت نخواست اوی کنونرکی سر و کمار ترکیه و چوم اما مسئله شوینیه انسان حتی ور اداره کرد لی به فکر من دما دو دولت باخچری گوت پیوسته یه پیگی یعنی هزین روژاوای کردستان چک داینه لأو ساعتا وقتا لأو چرکا لأو ساعتی که دنیا پر ببو لویدیوین قتلیام علویا لسوریا للاسقیا لتارتوس جن زاروک کال و پیر 5000 کس نهایم بربا حلبجه دچن ایرو راپرینا سالوگر راپرینا خلق هولر و راپرینا گل کردستان پیروز به و یا حلبجه ام بتوندی شرمزار دکن نوروز پیروز دکن ایرو روژا جلوبرگ کردیه مگو ام پیروز دکن یعنی وانا دولت باخچلی او دما که دنیا پر ببو لویدیو چو وحشتک بو مثلا انسان وکو حیوان آلی دکرن سواری و سرپشتیوان او همو ودید دوی دمه دا دوی پیوسته یه پیگه چک داریم ایرو عمر چلیک بردف که آک پارتی آخوی حاکان فیدان که عراق، سوریا، ترکیه، اردن، لبنان لکوم بونه لأردنه لویجی داخویانی دا ایرو ده وکرنا فتاره دا سروکمار ترکیه جی داخویانی دا هیچ شوه که هلویستا اسکرین هیتشه شرمزار نکرن کشتنا علویا شرمزار نکرن گوتن اوا پرووکاسیونه و ده ایرو دا جی دولت باخچلی اوا گوت یعنی دما تو دنیا پرد لوالاته که وکو سوریا که قتلیام 5000 کس هاته کرن جا خوش اونه هونتوی عربن لهمبر کرده وی خرابتر بکن دما تو دبیجی چک داینی اوا پیواجو راوستن راسته پیکی داخویانی ناده دولت ترک خور را داخویانی ناده و داخویانی از دکارم وکو سیاست مداره کی او پشت راونه هموش ببینیم دما مگو پیواجو دست بید که کسی که بس ند کرد از ایرو دکارم بیجم پیواجو راوستی من بری وی آگادار کرن ده چان مد دا ده زانا تیوی دا ده زوم تیوی دا ده کرکوک تیوی گلی کردستان کردسات نیوز ده کانال راگیاندن ده سویدا دا من راگیان هگر دولت ترک یه پیگه قیسده مثلا روژاوا بکر ناف وی پیواجو او پیواجو تگلیچه اویدن ده ناوا شاندا ایمرالی دا چاطلاق درزکتی دا ده برکی چه بیه بریز تونجار باکر آن من حز دکم بیجم من انسانا پرد ناسم کومال ناسم بریز تونجار باکر آن لسلادین دمیر تاشی ده هنک ملا دا خورتر لبریز عثمان بای دمیر داشت دکی هی درنکه که پر پیش انسانی که مرخواسته پر استقرار توتارلی انسانی که پر لسر خونه هم گریدای سروکه هم گریدای حرکت آزادیه هم گریدای مسئله دموکراسیه انسانی که تیده او نینه یعنی فرد و فعل و درو او نینه یعنی انسانی که راست و لسر خونه خودان کسی که پر مرخواسته شفاف از دلاله یعنی دوی معنی آره تمام راست بریز تونجر باکر آن یک سر گود هر دو هر سروکا داخویانی ها سری سوره اوندر ده مسئله قصه ده رد کرد ده ناو دولت ترک داجی درز هیا مسئله بشک اوین شوینی ده ناو ترکا ده جماعت دولت باکچلی ده خازن مسئله یه پیگی قصه ده تولک لی خودی اردوگان به تمامی خود زلال نکریه یکم زانه بفیده امریکا ری ناده اردوگان او زانه او بفیده ری ناده بری پیواجو دست بکه حوال بدرم من نهینیه کی ورا اشکره بکم شنکال آتاساگون هم برپرسی میتی یه ترکیه بری گروپک جکوونه میتیان سروکین میتی یه کون گنل قرمایا سروکوماری کون لجیه کی براف دبن اف پیواجو دوی دمه دا بنگه وی داتی وکو راپورت کی ددن سروکومار دا
ددنا دولت باخشلی و هنکی جی CHP آگادار دکر شتا پشتی وی ایدا هفدیتن دست بکر او سبب شنگال آتاسا گون یکو MHP بری و دبیجی دپش پرده ده اوه تمام راست انسان کی پر عاقله خودم عقل کی استراتژیکه باور مش اگر شاش نبه مش منطقه آمده وانجی ماه برپسی میتی کبنه و گلک جاراجی گل بریز عبدالله و جلال دجمنه کی زخم ملت کرده تمام انا از دبیجم یعنی خب من دبیجم عاقل نه معنی که عاقل ویش بو برجوانی کرده ایش بو دولت ترک تابی او و اصلا یه تپیکلمه یکم جار و مسئله یک جی پیش دخه اندام دولت قول او پشت را ایدا پیواجوی دا گاف با گاف چو پشت او ده بوکو و مسئله تمام کن برسوا پرساوه دما که قتلیان اکتی کرنده لوالات اکی واکو سوریا و نکو دولت ترکیه شرمزار دکه ببرو واجی پشتیوانیا هلوسته کی دکه که هیچ دنگه کی جدا نیپش و دوی روژه داجی دولت باخچلی جو کردارا دوی چک داینه اوه تیوی معنی که پیواجو راوستیه چک داین یعنی چه؟ یه چک داین برا بین و بکجن کمل کش بکن قتلیان بکن اوه پیواجو نینه اوه قتلیان ما حلبجه یا دویمه بووی حوال بدران داره برای کانال بدران داره جبو اف پیواجو بساغلقلی بریوا بچه دبی مسئله روژاوا جناب درخن مسئله قیس دی جناب درخن او یک دو دبی پیامین سرو کاپو ویدیویی و ظروفیوی واره گوهارتن ده یا سیسیاجی اف پیواجو تماشه که بی ناولی نکرنه دولت دبی پیواجو یا تیرورسس دبی ناولی بکن دو دبی پیواجوی دا داخواست هنه دبی پیواجوی دا داخواست هبه سه دوی پیواجوی دا امضا هبه دوی دو طرف هبن به هر رونین پیواجوی کی به داخواست به امضا و به نامه حتی نها حاکیه خراب نینه روشکی نو دست بکریه ایرو دم پارتی جی پی هفدیتن کرن جی پی جوا آمده کاری پروژه کی دیگه من آگادارم من ایرو جی آخری لگه جماعت باکور پروژه جی پی حاضر دکه پر جیاد پارتی باشتره تیدا مسئله کرده داخواز و مافی کلتوری حتی ناوناک اوتونومی گوشلنمیش یرل یونتمیس گور سیستم آوروپا اوا دو پروژه جی پی دا حتی نی هیه بوی روشکی نا ببی آوایی ها لی از دکارم بیجن او پیواجو را وستیا و از وی وانا شیرم هیویدارم حوالن پیکی جمن عاجز نبن نامه یا سرو کاپو دبی دوست حوال خیرخواست دلخواست دبی تشت اشکره بیشه نا به درواب نامه یا سرو کاپو ده او خالا که پیویست شر را وست آشتی چه به گلی کرد صداست قبول کرد کس شر هزناکه لی او جیه که دبی جن مافی کلتوری جنبه گلی کرد صداست رد کرد باور جناک باور بکن من باجار کردستان اول بدران لباجار کردستان من را پرسی کرد یکم جاره برای کانال و اشکره دکن لحمو بشین کردستان لباجار کردستان من را پرسی کرد ج جودکارا ج کارکرا ج ماموستا ج دکتورا چینین جدا مجد نزدیک 3000 کس پرس کریه 1700 کسی برسف ده نه صدا نودونه صدا ست او خالا گلی کرد رد صدا ست رد به فکر آمد به نامه ای که بریز عبدالله و جالان یان دوباره به یان جی دبی حرکت روشکی چه بکه کدام پارتی یعنی دبی داخازی که تو شر راد وستینی پیواجو راد وستینی داخازی ها دور داخازی نینه 5 سال جبو چه شر کنه 100,000 کس بو چه جیانه پشده کرم گلک سیاست مدار سپورین سیاسی جی دوی قناعت دانم که پیواجوی نو ساده
سروکێکی حەقی وی هەیە ji tevgera xwe re bibêje temam çekan berdin tevlî pêvajoya siyasî bibin tekoşîna xwe ya çekdarî êdî bawê siyasî bimeşin bi armanca demokrasiyê ama di çarçova demokrasiyê de mafê milletekî ancak milletekî biryar dide çi daxwazî wî heye mesela mademkî demokrasî heye wê demê azadiya fikr û raman heye azadiya fikr û raman hebe millet daxwazên xwe rêz dike wê derê êdî rapirsî tê kirin anket tê nekirin êdî referandum di nava milletê Kurd de tê çêkirin ka millet ji mafê kültûrî çi fehm dike millet ji federasyonê çi fehm dike xweseriya demokratîk ji xwe yek ji esasên teoriya rêzdar Abdullah Öcalan e yani rêveberiya xweser ku îro li Rojavayê Kurdistanê pêk tê projeya Abdullah Öcalan e ji ber vê yekê ew xalê ku tu behs dikî ew xala meşhûr ku tê de dibêje xweserî jî nabe netewdewlet nabe federasyon nabe û kültûrîzm nabe ew xal mîna ku bi zexta dewleta Tirkiye mecbûrî tê de hatibe bicêkirin rast êdî ji bo xatirê hin tişte ama ji bo xatirê çi na ê çek û sîlah berdide aliyê Kurd e ê ku dawa mafxa nake dîsa aliyê Kurd e vê derê de dewleta Tirkiye çi wenda dike dewleta Tirkiye kîjan tavîzan dide mesela heqê netewî ê Kurdan çi ye elbet belkî jî ne ev deme merû divê demê de ku behsa çekdanînê dike belkî îcab nake merû behsa mafan bike mesele ew e eger di wê metnê de behsa mafan nehata kirin belkî zêdetir bihata qebûl kirin wê de bê me bigota tamam çek û sîlah tê danîn pêvajoyekê demokratîk dest pê dike em ê wê demê dewa mafê xwe bikin bi rêyên demokrasiyê bi şertê ku em neyne girtin wextê ku em sibê du sibe behsa mafê xwe netewî bikin werin girtin mana wî çi ye rast e tu zanî heval bedran yê me di meha Remezanê de ne min bi xwe rojûj digirim navê min ji Remezan Kerîm e bawerê min bi Îslamê bi Sulmankiyê Xwedayê mezin seda sed he mesele tişteke deqê Quranê nayê guhartin wekû xwe ne lê tefsîra Quranê he mesele tefsîr pê re dibêjin tu ew dikî lê deqê Quranê nayê guhartin pêxemberê mezin sallallahu weselam dirûdê xwe li ser be mesela 124,000 pêxember hene 325 navê wan di Qurana pîroz de he li wana 5 pêxember yê herî li pêşin Hezretî Mihemed Hezretî İsa Hezretî Musa Hezretî Nuh Hezretî İbrahim min bo çi behsê wî dikim meselê dîn em bêne ser meselê destûr niha li Brîtanya destûrek he 400 sal e guhartinên cidî nebûne dewletê Türk destûra xwe da 4 made nayîne guhartin gelê Kurd gotiye serokapû îrada me ye serokapû ji bo gelê Kurd hate girtin ji bo dewletê hate girtin ji bo dewleta Kurdî ku em dibêjin îrada me ew her tiştekî dema dinivîse dibêje ez tu dikarin em nirxandinekî bikin em dikarin di nava çarçoveya demokrasî gele tişta bêjin em dikarin gele mena jê derxin bes dewletê Türk vî dijî me bikardîne wextê xwe Yeltsin serokkomarê Rusya xwast biçe Yaban Japonya di navberî Rusya û Japonya da li ser 4 cizîreyên adayên mintiqê Saxalîn wî deryayî peymanname aştî nehatiye îmzekirin Yeltsin îstixbarata Rusya hest kir Yeltsin dixwaze biçe îmze bike di berjewengî Japonya da rêge nedan serokapû rast e destê dewletê Türk de bes em xwe hemû gelê Kurd dîl nînin ew di destê dewletê Türk de ew nikare bêje bes hemû gelê Kurd dîl nehatiye girtin ew dema her tiştekî dibêje dewlet dijî me bikartî bi fikra min heger dew serokapû dixwaze Tirkiya gelê Kurd gelê Türk ji qetliyama rizgar bike dixwaze bi aştî bi birakî bi azadiyê vê problêma sed salê çareser bike dewletê Türk vî fehm nake PKK eva fehm kir PKK eva fehm kir gelê Kurd fehm kir dewlet fehm nake yanî temaşe bike Osman Pamukoglu Tûm genêra
او gelekî şer kiriye dijî gerîla. Mesela digot İsrail ve hatiye nêzik biye. Yani welatê me wê parça bibe. Artêşek di Sûriyeyê de ava biye artêşekî Kurd e. Serok dema dibe nabe gaze bibe. Dema besa meselê gazê dike, meselê Iraq û Sûriya dike dibe nabe Sûriya gaza çêbe. Yekem car ku 6 made hevdîtin nîşan da dewlet baş fehm nekiriye. Dewlet wazane hereketa Kurd laşekî mirdûye li dolekî ketiye wekû ew dolekî de hemû Kurd li wir derdorê wan girtiye av û yek wekû pêştir çayan besa qalayê dimdimê dikin. Pêştir derdorê qala digirtin mesela nan û av tiştek nedbû digot teslîm be. Wekû ew ewana bi aqlekî 700 sal pêş niha dijîn. Wazan zamanê İskenderê Mekodonî wan ew şerek li nêzî qalayê Hewlêrê çêbû. Wekû ew gelê Kurd di qalayekî de derdorê Kurda girtiye divê teslîm be. Dema wana teslîmiyet dayatme dikir li çiya 10-15 hezar gerî rabû. Niha hereketê azadiyê koyê giştî nêzîkî 300,000 e. Ewa yek du îro roja cilê Kurdî ye. Heval bedran divê merî rastiyekî bizan be. Hesta Kurdperwariyê, Kurdewariyê di nava gelê Kurda van 5-6 salê dawî bi taybet van 2-3 salê dawî pir xurt biye. Ez niha navê kanalê ragiyandin nabêjim li Kurdistana Başûr jî ew kanalên ragiyandin berê heger hinekî piştgiriya dewletê dikirin, dijîtiya Kurda dikirin yan bi milekî piştgiriya AK Partî niha bi temamî kurdeyetî Kurdistan bûn di serê her Kurdekî de bi temamî hatiye rûniştandin û kurdeyetî pir xurt biye. Bi taybet hevdîtinê Birêz Mazlûm Abidî Birêz Mesûd Berzanî hevdîtinê şanda İmralî û Birêz Mesûd Berzanî. Yadin tu heştê adarê tamaşeke pîroz be li jinan, tu Newroza tamaşeke, tu li Stenbûl, Enqerê kolan bi kolan. Gelê Kurd 4-5 kes kom dibe bi stranê xwe bi evê xwe. Yani kurdeyetî hindî xurt biye. Hindî xurt biye. Li Kurdên diaspora Sovyetê bo vî di vî bilindbûna astê kurdeyetiyê yek guhartina rojlatê navîne ku niha dest pê kiriye. İsraîl, Amerîka, Brîtanya wan têda ne. û ew destkevçê gelê Kurd li Başûr û Rojava he, ew name zor zayîf e. Eşkere bêj. Zayîf e heval bedran. Divê yê me qebûl kin. Serok apo ser serê me, ser çavê me rast e ew mecbûr bû. Heval bedran ez vî axaftinê temam kim. Ew mecbûriyetek hebû. Lê bawer bike hereketê qebûl kir rast e. Heval Mustafa Qarasû qebûl kir hereketa azadiyê agirbest îlan kir. Min di Sibêda TV da di gelê Kurdistan da me got pêwîst e heval agirbest îlan kir. Teamûlê Kurda yê hevalên PKK ta niha pir aqiliye, pir stratejîk e. Wekû deryayekî okyanosekî fire û qûl e. Ew hemû temam. û ev pêvajo di milê Kurda da têk naçe. Dewletê Türk bi uslûbê xwe bi kiryarê xwe têk dide. Dixwaze bi temamî gelê Kurd hemû bêçek bike yek. Gelê Kurd li ser du tişt e. Yek pêwendiyê navdewletî li Kurda hemû hilweşîne. Kurd li gel Amerîka, İsraîl hemû pêwendiyê xwe dikin. Di do jî Kurda bêçek bike û tiştekî ji beramber nede Kurda. Bo vê min bi rêgehê kanalê we dîsa dibare îlan dikim pêvajo rawestiye. Heger ev uslûba neyê guhartin pêvajo naçe pêş. Fermo. Ramazan Kerim niha dewleta Tirkiye pêşî bi PKK dest pê kir bi gerîla. Paşê dibe YPG, Qesede. Paşê tê Başûrê Kurdistan tê bo pêşmerge. Dibe mesela mîna Gaysor. Mesela Gaysor pir meşhûr e. Awî carekî mîzah kiribû paşê me rû dikare car dibêje ez ew nekim ama di nava Partiya Karkerên Kurdistanê de tiştê ku tu bihîsî û yê ku yani dengê ku dibêje em di şertên wiha de dev ji çekan bernadin pêdiviya milletê Kurd bi ewlekariyê heye dengê wisa heye di nava PKK de gelo. Zanî heval bedran rastî têbîra te me dervayê stûdyo me gele care hevra diaxivî û di bernameyê we de jî me yek car
بس کر لی از ایرو دکارم اشکره بجم من ترسا من هبو دناوا پیکیکی دا درزک چه به یعنی بشه قبول بکن بشه قبول نکن بریز عبدالله بجالان بجه اونا خواهینن لی حوالین پیکیکی پر عقلی حرکت کرن پر عقلی قبول کرن هیچ کسک دناوا حرکت آزادی دا دناوا حوالین پیکیکی دا او حوالین کو لگل سروک اپو هفته 3 هفته 4 هفته 5 دست بکرنه اوانا قط حرکت کرد سروک اپو ناشکینن یعنی پر عقلی حرکت کن دوی تمام ما قبول کرد هم آمدنه سروک اپو حتی ناش سروکی پیکیکیه حتی نهاجی بره واده به یعنی ناوا پیکیکی دا دنگه کی که رد بکه سروک اپو نینه لی حوال زانن که سروک ده دست دولت ترک ده زانن روشاوی چیه باشی فهم دکن حتی وینه سروک اپو دما نامه وها گرته بود سروک اپو بخو انسانه که دکنه پی دکنه او دما ها به وی شیوهی را وستیا بود او رنگی آشتی نبود یعنی مورال تدا نبود سروک اپو حتی این مسئله دما حوال او حیات امرالی دچوان دا بحثا درسمه دکه شیخ سعید دکه دوی اوش درسمیه مسئله شیخ سعید لورتی نزمان و سروک ده حیات امرالی را دویجه دوی از نکارم دوی نامه دا همو تشتی بینم زمان او یک دو بریا سری سوره اوندر پیامه کی در وی نامه خود پیامه کی دفکی زارکی گود پیوسته در فتن قانونی سیاسی وره آمده کرن او دما پیکیکی چک باید خلاص دوید ده پارلمنت و ده قانون وره حاضر کرن و در فتن سیاسی وره داین دا برای سوره اوندر جی اوا به دفکی گود تابی پیکیکی جی دولت ترک را دبی فرمو در فتن قانونی سیاسی حاضر بکه ایمه چک داتیم یادن از برای کانالی و تشت برای کانالی و تشت برای کانالی و تشتکی بیجم اول بدرن اول جی تشتکی نویه همه بریش گوتو بولی نها اشکره دما ترامپ بو سر و کومار قزنج کر یکسر لسر 3 دوسیا کار کر اول یکم کس من ریگه کانالی و بیجم در ویمش کس باس نکر ترامپ 3 آشتی دانی یک اوکراین روسیا ده 2 غازه فلسطین 3 با ترکیه و پیکیکی اوای اوکراین و غازه دست بکر که دما لگل بریس دما او اردوگان و آخوی سرکومار ترکیه لور هانی زمان دوی آشتی چه به و برنونرتین کردار اوای کل واشنگتن و ناوی وان نابیجن جماعت ترامپ وان رش بود همان دمه اف پیواجوی که دست پی بیا راست اینساتیوا شنکال آتا ساگونه راست او مسئله اسرائیل وانا اینساتیوا سروک نظام او همو راسته و مسئله دنجی دما ترامپ بو سروکومار لأو ناوبینی مها 11 1 او 2 مها آره سورجی تا سوند بخه اصلا ترامپ لگل همو والات دنیای آرتقیده همو کسی وکو حساب سروکوماره کی که دست بکار بیاد دکرن مسئله پیواجو لور دست بکر بس ده مسئله اسرائیل و غاز اشکره بو چمکی دیل دست واندا بو مسئله روسیا و اوکراین جی شر گرام بو زیلنسکی رد کرد تزانی بریویدان جو کشک سپی درخستن و اسرائیل و حماس قبول کرن کردا و دولت ترک جی ببی که اوا وره اشکره کرن او پیواجو به خود دست بکر و ترامپ نها چافدری و پیواجوی دکه خودی آمریکا چافدری و پیواجوی دکه کرم که رمضان کریم لبر چاوی آمریکای قیمت روجاوی کردستان چیه ده چاوی آمریکای ده؟ ترا بیجم راستی یمه به توندی از ما برسوی کی باش بدم پرسه کی برشم یمه به توندی هم وکو گلی کرد گلی کی مظلومه هم وکو انسان به طیبه دوی مها رمضان هده
دوی مها آداری که مها قهرمانی و مرخصیه، مها شایعه و مها تراژدیه جی. ایمه به تندی قتلیاما لهمبری علویا شرمزار دکن، جادنا و علوی دا چندین گل هنه، تنه گل عرب نینه و اف قتلیاما جی کرنه ویدیو و نشان همو دنیای دا. ده 100 سالا 21 دا باور بکن نه صدام لحلبجه اوا کر، حتی نی اسد راست 600,000 کس هات نکشتن، حتی جماعت اسد یکی که قتلیام دکه ود شیره. قتلیام علویا للاسکی تارتوس فرقا خود لگل قتلیام بوسنا هرسک اوای فلسطین غازه لگل قتلیام که 100 سالا 21 دا فرقا وی زانی چه بود؟ اف قتلیاما به اشکره وکو رکلام نشان همو دنیای. قتلیامه لیکو قتلیام دکه ود شیره، یانجی ین مظلوم قربانی، مثلا اوای حلب جی کردا برای او رمضان اوست ترک او کرده می باکور ایران او رسم حلب جه وانا همون نشان دا. یکو اشکره دکه اوای کو قربانیه، اوای کو ظلم لیکرنه، بس یکو قتلیام دکه دخوازه وشیره، بس دوردا هیتش قتلیام خو اشکره که اوای یک دو 8/12 احمد شاه هات بو سر و کومار یانجی سوریا هم دکارن بیجن جه اسد واکو رزگار کرد دا آست دنیای دا دو رو بر جبر که جه اسد واستیا بون گلوی تعمول کرن دا قتلام علویا دا احمد شاه را هیتشی جاره کردن بونه هیزکی تروریستی او دستلاتا لشامه یا دیمشق یه واره گوهارتن و هگر اکی زور ها یان هوال مظلوم کوبانه یان جی کسی که دن چا مامجلال چو کشک سر و کمار اگر اکی بهیز ها بیجاری کرد دیمشق آزاد بکن اوی بچن دیمشق رونن، نه آمریکا نه اروپا نه اسرائیل ریگه نادن هیتش لوی داری بمینه خلاص. یعنی خلافات داعش لموسول رقا کردار رو خواند به طیبت رقا خلافت اکیدن لدیمشق چه بود؟ آنها حال حاضر لسوریه جبلی قصده جبلی پرگالا روبریا خسر یا روجوه کردستانه نمونه اکیدن تونه جبو تمام سوریه جبرویه که اگر هتشه جاره اکیدن نروا وره اعلان کرن یعنی مشروع لسوریه راست و دمه هزی ناونتوی مجبورن بچن داری قصده بدن آلیکاری بخوازن راست. اما راست. پروبلمه که شوونیزمه که نتوه پرسیه که توش یا عربان هیا لهمبر ملت کرد ناو کردیتی لسر قصده چوا ممکنه که نتوه پرسیه عرب هبون قصده روبریا روجاوه کردستان وکی نمونه قبول بکن ترا بیشن دما کو یک جی آمریکا هم برسب نده پرسامن یعنی از ایناب آمریکا در روجاوه کردستان حقیقتا چواکو ام قیمت دادن روجاوه اما آمریکا جی او قص قیمت ترا بیشن سوی دو سوی او تشتاکو آنی سر زلنسکی چما نینه سریمه چما نینه سری مازوم عبدی ببیجه مبسالان چکو سیلح داته ادی بسه نه استرا بیشن زانی تا پرسکرش بوی از سکنی دما وزیر کار در و فرانسا آلمانیا هاتن که احمد شاه را دست خود نده وزیر کار در و آلمانیا اوجی نزیک بون آوان بو جنه بو دموکراسی یا دودیا خوکره سر و کمار پرس به کسی نکر کمیتا دستور آوا کر کس بشتر نکر یعنی احمد شاه را وکو هیتشه اسد روخاند و وکو هیتشش بر دوام دکه تو گروپ کی اتنیکی اولی تیدا بشتر پینکر دور داجی یعنی ولاتین در وال نافخوایی لهندر وکو اداره نزیک دبون تدگو وی باش به وی ها به لیدما قتلیاما زانی از وارا تشتکی بیجم تشتکی دیروکی چوا 7 اکتبر
ایریش حماس لسر اسرائیل گوهارتنک در روجلات ناوین دا چه کرد قتلام علویان مرحله کی نو قاسی هاتنا داعش قاسی بهار عربی قاسی 11 سپتامبر قاسی قتلام حماس او 7 اکتبر لسر یهودیا مرحله کی نو دست بکر 5 د 11 سپتامبر 3000 کس هات نکشتن اوای اسرائیل ده 1500 کس لور قتلیام پر مزنتره اف قتلیاما مرحله کی نو لسوریه دست بکر او مرحله دولت کی دورزیان درسته به دولت کی علویه درسته به دولت کی کردی درسته به 4 بو 6 دولت درسته به مرکز اوی تسلیم کردادک او یک بو پرسا و مسئله ترامپ مسئله زلنسکی و کردا جوده یکم ارتشا کوهاتی آوا کرندا او ارتشا دوی مری اشکره بیجه به پشگیری پره و چک امریکی نه ترامپ سوند خاریه سوند دست خود ده سر اوی دا سوند خاریه اگر ترامپ دستبرداری قصه ده به وی سوند خود دشکینه چونکی تیدا گوچه برجوانجی امریکا دستکفچین امریکا دمن برید برای کانال و گود ده پروتوکول پنتاگون سنت کومدا قصه ده هزکی امریکیه اگر ترامپ دستبرداری وان به دبه خاین خیانتکار ده کنگرس و سینات و ده ویلی پرسین ده اما یک دو زمان بره مثلا اسرائیل ده ناوا سینور خود ابو ندخش سینور خود درکه و ایدا وستیا بو شرن دجی عرب و فلان دما 7 اکتبر چه بو اسرائیل ارت گود اگر از ده پوزیسیون خو پاراستن دا بمینم وی بین سر من اسرائیل که پوزیسیون ایریشی یک یا دودیا دبی اسرائیل بچوکه دوی سینور خود دبی معزم بکن نها اسرائیل جوه داره درکه که حاکه که ناوا سوریه دا اگر امریکا دستبرداری کرد به دستبرداری اسرائیل ده به هیچ شوی که اواناک سه امریکا اسرائیل آمده سازی دکن لی ایران بدن آمده سازی که پر جدی دکن لی ایران بدن دناوا سال که دا او آمده سازی وی به تمامی تمام بن وی لی ایران بدن بو ایران به هیچ نبه خودان چکی آتون هر وا امریکا اسرائیل ویل عراق هزین شیا به تواتیش دستلات دور بخ اگر هیا سنا کرد عراق برای و ببن و لروجاوای کردستان جی سده حیشته غاز و نفت مبری گوت بو کشتوکال عرض زراعت آب و کربه و سه بنداوین تشرینی همو دست کردانه و ارتش که پر خورده ده مسئله براکی دا ریزگرتن جبو نتوات تا پرس کرد تا گو عرب وی قبول بکن عرب اسد دید عرب اوه هیتشش دید بوه دوزیکان علویکان حتی خودی عرب دنجی یه سناجی صدا ست وی کرده قبول کن تا بی کدام او روشان نو کچه بوه همو حکم دیمشق ناکه دستی کرده به بشتاریا دورزیان علویان سنا شیا کرد و هرچه نتوهده بس ریوبریا اساسی و دست کرد دابه به پشگیری اسرائیل و امریکا چونکی فرصت که دیروکی 8 دانزده و چاوا بری وی 14 سال فرصت که تاریخی دست ایران و روسیا دابو بو اسد گوهارتنا بکه ایران و روسیا به تایبت روسیا فشارکی جدی نکره سر اسد گوهارتن چه نکرد اسد بخوشی چه نکرد روسیا ایران ترکیه جی ری ندا اسد شکست خورد ایران و روسیا شکست خورد پشتیوی ترکیه او که ماسی روسیا دوباره کرد فرصت که دیروکی که دست ترکیه بست کرد بشتار ببونه کرد حاضر بونجی ها دنگ لگل پیواجو آشتی بریز مازلوم کوبانی ها تا گل که مسعود برزانی مثلا که نیچیدوان وانا پشگیری کرد کرد حاضر بون ساده 7 شرط و مرج ترکیه قبول کرد همو حاضر بون بس او فرصتاش دست خوب برن کرد بشتار نکرن او یک و اف قتلیام داویجی چه بود من باور نکم احمد شاه را بانگی کرده کش کرد نها ناچ
و کرد بچن جی شاشتی دکن دبنه شریک تروریست یا دن دست پی بیه یعنی حکومتا دستور دست پی بیه خو اعلان کریه یعنی گلک گاف شود و هاویش جه پیش دا بوی گلی کرد لبر دو سببا بشتر نابن و حکومت احمد شاه را جی تازه ویدیو بلاف دبن تازه ولاتین اوروپا تین سرخط جبر مسئله که آمریکا دستبردار اوکراین و دبه به سروکاتی فرانسا دخوازن ارتش کی اوروپی چکن اوروپا دخوازه هزی خوب که اوکراینا لبر سرقالیا ولاتین اوروپا به اوکراین زیده بکی اف مسئله قتلیام نهاتی اویده لی من ورها به هیچ شوایی که باور ناکم هیچ ولاتی که اوروپا دست خوب بده احمد شاه یا جی تعامل کی جدی بکه اگر بکه جی وکو به شرمینانه به ترس و به سوج دکه احمد شاه به داوی هات یک و جا سوریه که یک پارچه‌ای گریدای دیمشق چنابه نها فعلیه من آگاه دارم روسیا جی ایران جی اسرائیل جی دو تشتکی در نها اسرائیل و ایران هف بشه دو تشتا دا اسرائیل و ایران دجمنه هفن برام هر دک جی نخوازن پکیکی چک دای نه دخوازن پکیکی چک دانای نه اسرائیل نه ایران دو وردا یک هلوست مسئله دو دیا او قتلامی لسر علاوی حاکیت داین دا ایران و اسرائیل به پک و پشتگیری علاویات کر تشتک دا علاویات ده تو زانی مسئله درسم علاوی ستران وان علاوی رومان وان همون لسر اساس حس را تراژدیه گلین علاوی گله کی برینداره تماشا که علاوی شیا نزیکی هستن شینا حضرت حسن حسین حتی نه امام حسن امام حسین حتی نه دکن او قتلیامی که چه بیه دناوا ترکیه دا علاویین ترکیه به تایبت علاویین دنیای نه کم بکم و بچن ارتش کی آوا بده پشتی وی قتلیامی ارتش کی خورد و آوا بده و شر کی مزن و دست بده جبو و آمریکا ولاتین اروپا اسرائیل صدا ست پشگیری کردا دکن صدا ست دستبرداری کردا نابن و کرد ببنه حکمران همو سوری از بیاجی بیره حوالان کجکی کنها دولت ترک لپیش بود و چکو سلاح برده بریا دو سه روزان لهمبر هتشی داخلیه کی پر توش دا من ویدیویی که درباره ویدیو چیکیه دبیجه نتنه هتشه دولتین کو پیشگیری بدن هتشه جوروپی و نروانه شریک سوچ ev gotana pişrast ki tuji aynı tişte tüzbeji jüve saate şun ve eğer Kürt qasede reveberiye qaser biçin Şam'ı tevli hükümeti bibin tevli reveberi bibin tevi mani ku dibin şirigi suç yewan lehember alaviya jüve saate şun ve devê komisyonekî taybet were avakirin ji bo dîtin peydakirina van suçdaran ki emir talimat daye çawa dikarin werin tespît kirin ew qas kuştin û kujer û pêvajiyekî pir dûr û dirêj dest pê ya rast tu dibêjî tu jî wisa dibêjî di şûna mehkemekirina van tiştan de heteşe komple meriv ji dewrê derbixe şansê temamî wan da kiriye şansê Sûriyê di desta bû yani şansekî pir ciddî bû şansekî dîrokî bû ji dest da wan da kir rêveberiya Xweser jî yani Colanî davetê Rojavayê Kurdistanê kir meşru nîşan da hatta me jî rexne kir vêderê me got çawa mümkün e mirovekî çete Daişî kujer hûn rewa nîşan didin davetê Rojavayê Kurdistanê dikin me jî ji vê derê bi qasî xwe rexne kir îjar hemî kek Remezan niha ev pêvajo em werin vegerin ser pêvajoyê tiştek ku me eleqedar dike Rojavayê Kurdistanê tu dibêjî divan şertan de imkana ku tevgera Kurd dev ji çek û silahan berde Kurdan bê parastin bê hêle tune çünkü di mesela Daişê de li ber çavê me ye eger ev ruhê PKK nebiya ez wextê dibim ruhê PKK hemî çekdarên dibin tesîra PKK de dibêjim eger ew nebana hemî Kurdistan dibû weke şengal keç û jinê me dibûn cariye di destê çetên Daişî û yan jî êdin da yani sibê du sibê heteşe pir bi rehetî dikare êrişê taxên Helebê bike ji xwe dest pêkirine jî
ev 24 saatên davê de em nûçeyan da dibîsin êrişê taxên Şex Mesûd û Eşrefiye kirine. Kuştî û birîndar hene. Gelo provokasyon e, gelo dewleta Tirkiye dixwaze qesedê û heteşê bîne hemberî hevû du ew jî vê yekê bike firsend ji bo êrişê ser Rojavayê Kurdistanê bikin. Ev li Helebê rast li Helebê şer hebû van di sê roja navberî hêtêşê û qesedê da şer hebû li taxên Şex Mesûd û Eşrefiyê tecrübeyek kirin ser nekeftin. Heval Bedran ez tiştekî wara bêjim. Bira heva jî yekem car bi ez bêjim. Eger dewletê Türk biriya kanalê we dibêjim yekem car dikarî bikî manşet. Eger dewletê Türk yan hêtêşê êrişê Qesedê bikin İsraîl û Fransa bi taybet İsraîl hemû hêzê xwe deryayî, hewayî, bêjeyî wê bikek nava liv û tevgerê bombardimanekî xurt li ser wan bike. Hêtêşê wara tiştekî bêjim. Hêtêşê bername xwe hebû. Dîmeşq bibire ber bi Qamişlo. Dewletê İsraîl di tarîxê xwe heftê salî da yekem car bû haqaskî hêzên hewayî bikar hanî seda heştê û du hemû çek û cebirxanê, teyare, tank û top hemû rûxandin. Hêtêşê bi bê çek hîşt. Ewa yek. Di du İsraîl hêzê xwe hanî nêzîkê Dîmeşq. Filan zanî çi bû? Piştî ku wana Esed rûxand hêtêşê Emed Şara bi piştgiriya Tirkiye dixwastin bêne Qamişlo. İsraîl hemû çekê wan ji nav bir û hêzê xwe hanî nêzik Dîmeşqê. Eger tu derkevî li dewletê İsraîl biryar girtiye. Biryarekî stratejîk. İrîşkirina ser Qesedê îrîşkirina ser Sehal e. Sehal artêşa İsraîl. Ewa yek. Biryarekî stratejîk yê Fransa he yê İsraîl. Bi taybet İsraîl. Yek, du. Seda set. Min bi xawan axaftinê xwe me. Berê me got pêvajo dest pê dike, dest pê kir. Ewana êrîş bikin li ser Kurda, Tirkiye heger artêşa xwe bîne, ewa somo wana şer dikin tiştekî bîne. Heger hêtêşê yani ew carna ew çêdibe mesela li vir li wir teqe çêdibin lê ku hêtêşê biryar girt bê Qamişlo dagir bike hêzê xwe bike hereketê İsraîl nav dibe wana. Ya dudiya biryarekî stratejîkê CENTCOM he artêşa Amerîka. Heger hêtêşê êrişê Rojava bike lêyan dide. Bes ewayî Tirkiye hê biryarekî CENTCOM sedastet nîne. Lê wextê xwe min ew hinek zehmet ji ber ku mesela NATOyê heye. Rast e, rast e. Berê. Min jî ewa got nava axaftinê xwe da me behsa CENTCOMê nekir me got İsraîl. Wextê xwe min bibore, wextê xwe rojnameyê Komsomolska Pravda he ya Rûsa. Min ji wan ra got heger hûn êrişê Kurda bikin Amerîka lê dide. Wana êrişî Kurda kir hêzên Amerîkî ew hêza Wagner êrişî Kurda kir. Hêza Amerîkî xwastin ciyên nift bigirin. Amerîka sêsit endamên Rûsya Wagner kuşt. Heger Tirkiye ev pêvajo hez nakim têk biçe. Heger têk çû, heger Tirkiye biryar bigire operasyonekî dest pêke bixwaze wekû Efrîn ciyê din bigire dibe şerê İsraîl û Tirkiye ew dema Amerîka ji beşdar dibe li dijî Tirkiye şer. Heger Tirkiye operasyon kerem. Mesela pêvajoyê de ez tiştekî hinek zelal kim wextê ku Remezan Kerîm dibêje pêvajo rawestiyaye nayê wî manê ku têk çûye sedîset yani rawestiyaye. Vê gavê rawestiye rast. ber ku aliyan li hev nekiriye. Hem divê hefteya dawî de konjonktûra siyasî ya li rojata navîn guherî êrişê ser Elewiyan hate kirin çavê Kurdan zêdetir tirsiya ya divan şertan de ne mümkün e ku yek Kurdekî yek Tirkekî yek mexluqatekî pêşniyaz li Kurdê Rojavayê Kurdistanê bike ji bo çek berde. Ne mümkün. Rast.
دیرکت رد کردن هلا دوی دمیده ایرش سر هر دو تاقی کردان هیا ایرش سر علویان هیا کمکوچی هیا دیمن دو مدیا سوسیال ده تجینه وکه داعشه دوان شرطان ده نممکنه وقتی که نممکن به دوی معنی که پیواجو سکینیه اما دولت ترکیه منطقی تفدیگره نزی کردان ده به نابه از بخوا باور ناکم و تو تماشوان کیمه تو گودار کیمه اول بدران ببوره یک چرکه من ایرو آخافتنا سروکومار ترکیه برز رجب طیب اردوغان گودار کرد به برز و بستکم من ایرو آخافتنا وی گودار کرد از باور نینم پیواجو سر بکوه و باور نینم به او اسلوبی وی من گودار کرد لسر قتلام علوی زعمت کرم کرد لدی ساجی باوری ما خواه بپارزم مثلا مقوله کردان بنیره کرد دوی خواهد که ودکن دویجم برز طیب اردوغان برز دولت باخچیلی اما او دوی خواهد ودکن تروریست راست حضورت هر تش دوبارش دویوان مقولی تونه الجمان دوی روزنامه‌گری ترکان داشی مقولی تونه به هیچ شوی یا تو روزنامه‌گری یا چی شیته تو بحثا گوتنا تروریزم دوی خواهد کن ترور örgütü ناوی پکی کیجی نابیجن ناوی انسان نابیجن راست yani em ji gotinên Tayyip Erdoğan ji gotinên Devlet Bahçeli fehm dikin ku niyeta wan adivê pêvajoyê de ne samîmiye ne durist e bi temamî têkbirina milletê Kurd e. Ev derketiye olê kivşe Remezan Kerîm li ser vê yekê me gotem bernameyekê çê bikin û pir baş bû agahiyên te zelal bû net bûn keremke Remezan Kerîm wekî din agahiyên te hebin eşkereke در راستی دا حوال بدران زانی دولت ترک بو 2020 یعنی 2026 مها 5 دوی هلبجارتن شده هلبجارتن اونا دخوازن بکنه مها قاسمه 2027 مها 11 مجداره بجبوان قانونی 306 اندام پارلمنتو لازمه نها شتا اتفاقی وان مهی وانا جمهور اتفاقیه اونا دخوازن 324 327 پارلمنتاری وان ها دم پارتیش پشگیری وان بکه دوه 306 اونا دخوازن به پشگیری دم پارتی هم اردوگان به بسر و کمار هم هل بجارتن شاروانی دا انقره استانبول وار بگرن همجی هلبجارتن پارلمنت دا دنگی زوری نبین او فکر اردوگانه بوی او همه گاه هیشتیه بو 2026 سال دهاتو لی گوارتن رجلات ناوین پر خورتن و بس آگاهی کر و گو آگاهی و ها نینه آگاهی که پر گرینگ استراتژیک ہے دو سناتورین آمریکی پروژه یاسا یک برنه کنگره آمریکی سناتور آمریکی که ترکیه وکو ولات اکی رجلات ناوین قبول بکن از باورم تاوا بیستیه اوی مبهیست اره جا نه و بیستیه ناورو کوی دخوازم را اشکره بکن یعنی چه حساب ترکیه لگل ایران عراق سوریه دک دما ترکیه بو اندام ناتو شتا او مسئله وان لگل روسیا سوویت هبو ترکیه وکو اندام کی مالبات اروپا آمریکی انگلو ساکسی قبول کرد ترکیه اسرائیل دو ولات سعودی حتی حدکی زورنا بلن ترکیه اسرائیل وکو دو دولت جه اندام مالبات آمریکی اروپی قبول کرد دما ترکیه وکو ولاته که رجلات ناوین قبول کرد یعنی ته چه معنی یک دتوانن رژیم ترکیه بگورن دو دکارن آبلوقه سزاین اکونومی بران بکن سه ترکیه جه اندام مالبات که اروپی دردخن دکنه اندام که مالبات رجلات ناوین ترکیه وکو اندام خود نزانن حوال بدرن اوازانی ته چه معنی قیسه ده
دبه اندام مالبات آوروپی آمریکی قیسده هزکی ناتویه نها قیسده هزکی ناتوی نرسمیه و ترکیه جی مالبات درخ اما معنی که خون استراتژیک و قوت اما یک دو بابا نوشته دفعه داوی هی از پاش پاور بکم ها از سر اکران دنویسینم بیجه قصدی و حکمت سوریه نهار کرن از آنها دیمانه ویجیتینم مديت او من او رسم مظلوم عابدی و احمد شارا مديت چما وصلت كن زانم من ديت من او انا ديت از تمام من او انا ديت او رکفتنا بری حاکیه کرنده نها دیار اشکره کردنه دیار امضا کردنه فوتوغرافی کم نتد بیجی از باورم او فوتوغرافی بری وی دو سه روژه او فوتوغرافا و لحف کرنه کنها اف فوتوغرافا و بلاف کرنه زراره من به فکر من زراره بلکه گلکی باش نینه لی حوال انتمالی که مزن ها وکو تاکتیکی که بکار تینن بو که ترکیه هیتشه ایریشیوان نک لی به فکر من ده مسئله علویه ده او قتلیام چه بو او امضا کنه حاکیه کرنده من به ضرار دبینم راستی باور ناکم جی تا سر بکوه لی دبه که دور ده تاکتیک و مانور که دیپلوماتیک هبه جبو که ترکیه اپوراسیون نکه جبو که گل هیتشه شر نکن بس احمد شارا و جماعتی وی من باور ناکم لسوریه گله که بمینن اسرائیل وانا دگهوره برز مظلوم کوبانه لگل برز عبدالله و جلان سرو کاپو برای کانال و بیجن هفته جار دو جار به تلفن هفره خبردن دولت ترک ناوبری وان دا خطک چکریه برز مظلوم کوبانه لگل برز عبدالله و جلان هفدور آخفتن ایوان هیه افجی یه تو نهاد بیجی مثلا مظلوم عبدی نه هفدور خب دا آخبه دولت ترک جی او خطا چکریه ده هرمی دا دو پروژه هنه پروژه که اسرائیلی آمریکی فایده دولت ترکی چیه یعنی رید ده آخفتنین اوسا؟ جبو که کرد لگل اسرائیل رکفتن نکن کردا یعنی زن تماشا بکن ترکیه اسرائیل برش جمیل با یک جی گو آمریکا او رولاج ترکیه استانگیه ده اسرائیل سعودی تگودار کرنه هف پیویناوی دسترتی نها هوال belki merak dikin dibêjin peymanê ser çi ye hevalno qesede wê bibe beşekî ewlehiya Sûriye yani qesede wê tevlî artêşa Sûriye bibe lê hebûna xwe biparêze yani weke qesede ew ê li Rojavayê Kurdistanê be ama girêdayê artêşê be ez bawer dikim hemî şervanên qesedê wê êdî meaşê xwe ji hikûmeta evê bigirin ji hikûmeta Şamê bigirin yani di çarçoveya wezareta parastinê de tiştekî wisa ez texmîn dikim ji ber ku hîn nehatiye nû çetune yani na zanim be ez nahawara ez ê wara bêjim ez ê ji wara bêjim her godar bikim redkirina hemû gotarên kîndariyê yek du dijîtiya her du alî li dijî hev naxifin du dijî paşmayên Esed yani dijî paşmayên Esedin ewa du yani her hêzekî girêdayê Esed opozîsyon derkeve dijîtiya wî dikir sê xwe heşt xalin
سه یک پارچه یا خاک سوریه، یعنی یک پارچه یا خاک سوریه دا و یا دودیا مافی همو سوریان هیا بشتاری پروسیس سیاسی بن. چار جواکی کردا جواکی که رسانه ده دولت سوریه دا. پنج اگر بس لحمو زوین سوریه بین جیب جی کرنده، اگر بس لحمو زوین سوریه بین جیب جی کرنده و ایرشا سمو اسو چتین ترکی لسر روجاوا وی چوابه اواجی دیار ناو ده خل خو گرتیه. شش وگر همو سوریان اوای کو کوجبر بونه دروا وگرن ده ناو سوریه دا اوا هفته. هشتم جی باورم دخبات دستوری دا کرد جی خوب بگره، یعنی اف 8 ماده تیدا حاکیه کرنده. مثلا دور دا دویژن پشگیریا برهنگاربونا دولت جه پاشمای مای بس پاشماوای بس یعنی اسد و همو گفان و بریا داویا ای سال دبی اف رکفتنا واره جیب جی کرنده. بکرتی ترا بیجم هوال بدرن بکرتی منو تم بری داخوی لسرویتی بیراتا ما شخصی دقولی آخوی عجبه حوال مظلوم کوبانه و شرط و مرجی بریز عبدالله و جلان قبول بکه یا نه قبول دکه او رکفتنا ترا بیجم تا گود دولت ترک بوی در فته ده حوال مظلوم کوبانه و سرو کابو هف را باخ انزانیش بود شده ده لحریم پروژه که اسرائیلی ها لگل کردار ریک بکه و سوریا پارچه ببه دولت که کردی دولت که دورزیکان یکی علویات چه پروژه که ترکی جه سوریا به یک پارچه که بمینه پارچه نبه پروژه اسرائیل سر نکوه و قیسه ده هیتشه به هفرا دبن تحصیل ترکیه دا برایوه ببن. یعنی مترا بری گود مگو هفال بیراتتی مگو من بدران داره تماشا کن تماشاوان هیجا لارشیو ما تماشا کن تیدا من گوتیه دولت ترک روجاوا و باکوری کردستان تسلیم سرو کاپو کرد. یعنی نه روجاوای کردستان جی باکوری کردستان تسلیم سرو کاپو کرد. یکو سرو کاپو برای آوان برای وادبه تونجار باقر هان احمد ترکو طولای حاتم اغلوانه و روجاوای کردستان جی برای مظلوم کوبانه برای وادبه. دولت ترک انقره ناخوازه آرتخ قندیل آمده قامشلو برای وادبه دخوازه آرتخ ایمرالی قامشلو آمده برای وادبه اوا بشکل وی رکفتنه لی حوال بدران ایرو چند مهیه؟ 10 مهیه نه؟ اری ایرو 10 مهیه ساعت کو 8 دقیقه دست ببیه ساعت لکردستان نهو 10 دقیقه از باورم لأوروپا 7 و 10 دقیقه اوا برا به تومارکری بمینه امریکا اسرائیل نایل او رکفتنا جیب پروژه کو اسرائیل ده پیشا خدا یه وی پروژه جیب که و احمد شاه را بروخینه جد دمشق باویجه و یه حتان عراق و ایران بی هر چه پروژه من لبرانبر ظلما چاوا مپشگیریا علویات دکم لدجی ظلمه راوستیامه او ظلما که جنوسایدا همبری خلق غازا کرن 50,000 کس هات کشتن ما به توندی شرمزار دکر نه شرمزار دکم لی او نایوی معنی مپشگیری اسرائیل دکم وکو سیاست مداره که مگود پیواجو دست بده اسرائیل نایله اف پیوانا هیتش احمد شاه را قصد مظلوم کوبانه بریز مظلوم کوبانه جیب به پروژه کو اسرائیل دانیه و جیب که حوال بدران داره او واتساپ منو تو پیوا داخل او اینترنت او استریم منو تو پیوا داخل 50 سال 40 سال بریوی سیای و موساد بکار دانی تازه حاکه ناب جواکی چکک لدست اسرائیل آمریکا ده 6 سال دن بلکو خلق بزانده اسرائیل پروژه خوند سوریه ده جیب دکه ترکیه نکاره همبری راست باور بکن من خو ناویجه من پشگیری پروژه ترکیه دکم یعنی اسرائیل دکم من پشگیری او پروژه دکم یکم خلق کرد نه کشتن اگر او رکفتنا بریز مظلوم کوبانی احمد شاه را پیشی گرتنا قتلیام کرد دگره پشگیری دکم
اگر اوا وا بکه که روشا کردا باشتر ببه کرد بگیجنه آسته کی پر بلند من تشگری دکم لی تشتک دوی ریکفتنه دا تشتکی باشه هوال بدران داره تشتکی باش دور دا زانی چیه؟ احمد شارا لحشت 12 8 1 2 3 ماه و 2 روش تن سوریا بریواده بر لی ایرو شونده او مظلوم کوبانه بریواده یا اری اوا یک هلا بسکن اوا یک یعنی احمد شارا حساب جبو هیچ کسی کی نکرد یکم جاره وکو بزکه تماشای رسمی وانی پروتوکول بکه تا کلک و هدم به پروتوکول جی تماشای رسمی وان بکه کلک هد به یکسانی قبول کریه و تا سوریا کردو اونا بریواده بن مسئله سیسیا یا باشیا وی پروتوکول چیه؟ احمد شارا روجاوای کردستان خوسریا روجاوای کردستان قصده قبول کریه دولت ترک جی قبول کریه راست وی اشکره ناویجن لیکو اوا امزه کرن و بریز مظلوم کوبانه گل که مظلوم کوبانه قبول کرن دوی پروتوکوله دا من آگادارم پاشکوی وی ها یعنی تشتی خوب اشکره نکنه احمد شارا خوسریا روجاوای کردستان اوتونومی قصده قبول کریه دولت ترک جی تا حد کی او قبول کریه لی بفکر من دما اف قتلیام علویات چه بو امضا کرنا ویا یان دبیا پیش وی بهاتا کرن یان جی مهک دو مه راوس جانا پشتی وی بهاتا کرن یا سیاجی من دوی باوری دانینم اسرائیل بیله پروژه ترکیه در رجلات ناوین دا جیبه اسرائیل بیدنگ بو لحریما رجلات ناوین دو پروژه بریواده چو پروژه صفویا یا ایران پروژه عثمانیا یا ترکیه اسرائیل دنگی خود ند کرد جی خود رونشت بو دما 7 اکتبر ایریش اسرائیل کرن اسرائیل گوت از وان هر پروژه شتک بدن پروژه صفویا یا ایران جی پروژه ترکیه عثمانیا یا ترکیه جی او دست بکریه و حتی داویجی بچه او خواسریا آبوری بو قبول کربو گلو روبری نه همو روجاوا قبول کریه با آبوری اسکری سیاه همو قبول کریه اما دو سانکی تنه باسا اوی هاته کرن نه همو کوی گشتی قبول کریه آمریکا جی آگاداره همو قبول کریه یعنی خواسریا آبوری سیاسی جی نافده نه همو یعنی روجاوای کردستان وکو اوتونومیک وکو خوسریک به همو دستلات خو قبول کریه بس اوه یعنی و به هر را کار بکن یعنی مسئله آبوری چکداری به هر را کار بکن یعنی دوی در ریک هفتنه چونکه مسئله اسکری آبوری دست آمریکا ده بیر نفت دست آمریکا دانه احمد شارا نکاره بیلوان وار بگره هزی اسکری دست آمریکا دانه نکاره به قصد چکا وار بگره کس یک چککی ناده ویدمه که رمضان کریم بانگا دولت باخچلی فاسافی سوه یعنی یه پگه بشكي قصده جي بشكي ارتشا سوريا وده من مسألة خلاص مسألة حالية نه ترى بيجم هوا البدر زاني هوا پر دیروکی است داخل پیشاته که نو بو باش بود دوی دقیق داشت اشکره بود افره کفتن براستی یا یه پگه بشكي ارتشا سوريا به دولت زانم ترى بيجم زانم از دخوازم هنا تشتا بيجم کوده مسئله که اسرائیل روکفلر مربوط روکفلر روتشیلد لامریکا اوای که دلار در چه دکه دلار دست دولت دانینه اوای پیشسازی عسکری دست دولت دانینه امریکا دولت قول بریواده یه دولت قول جی بریواده به اسرائیل ناوبری وان بایدن دا پروبلم هبو بس لگل ترامپ پروبلم وان تنک بو کچا ترامپ قیزاوی بو که یهودیه ایلونا ماسک وانا همو یهودی او دکن یعنی اسرائیل نه تنه نواسینور خدا حکم دنیای دکن و پروژه اسرائیل اشکره گوچه احمد شارا تروریسته دیمشق جی دوه بروخه اسرائیل دیمشق بروخینه او رکفتنی که کردا کریه راستی وقت خو
يعني او ركفتنی که بریز مظلوم کوبانی نهاد کریه و قتلیام علویا و اف وینجی به هفرا به فکر من ضرار داده کردا، ضرار داده ناب و بانگی هوال مظلوم کوبانی. من پیوانیه اف رکفتنا تا سر بچه وی هلوشه لی اف رکفتنا دماوی خراب بو، یعنی هلبجارتنا دمی بو امضا کرنی خراب بو، گلکی خراب بو. اصلا احمد شارا دو جاره هفدیتن کرد گز بریز مظلوم کوبانی قبول نکرد. لی اف مسئله علویا دید اسرائیل و روسیا ایران پشگیری علویا دکن، وانا دید که رکفتن علویا درجیا کردا و چه ببه جترسا مجبور بون هاتن قبول کرن. اوی که احمد شارا قبول کریه جترسی وج مجبوریه. احمد شارا شرط و مرجع کردا قبول کریه، نه کردا شرط و مرجع قبول. چونکه اوزانه رکفتنا دورزیان علویا کردا و چه به اسرائیل دخوازه سوریه پارچه بکه. احمد شارا دولت ترک به طیبه دولت ترک بو پیشاوی بگرن او رکفتنا کرن. او رکفتنا سرکفتنا جاره انوس جاره سرکفتنا پروژه ترکیه لدجی پروژه اسرائیلیه. کودوی مسئله اوه لی من و وانا شیرم احمد شارا یه جر کار دور بخن، یعنی دیمشق و جاره کدن و بروخه تیوی ببینی نهاد شیروات بس تو حوال بدران تو فکر خود بیجه از راستی جی تو شیروه کاره کی پر خورتی تو چا دبینی وی نه اجه هست از بخواه جاره کدیم پشراس بو که لروژات نوین پیش بینی گلک زحمته، تخمین زحمته، چونکه سیاست هر ساعت دگوهره. مثلا مدنوا برنامه ده مهیس کرد که سیاست دنوا برنامه ده جگوهریه، دنوا ساعته که ده دگوهره. راست. چون انسان اگر کرد بچن شامه به شامه را لحف بکن دبن شریک کمکوژی. اما راست. هم بینن که هتشه جولانی هاتیه به کردارا لحف کریه. حتی آنها رد تکرن، آنها لحف کرنه. چی بو سدم؟ البته اف کمکوژی آن بو سبب دخوازن جفن شریک پیدا بکن. اولی کفتن، اولی هف کردن حتی کدره دچه ام نزانش بوی از پر خواهی ifade نکم از تنه فوتوگراف رات کم چونکه مشکف هم زیاده جوی فوتوگراف رانه هات انسانی که پاک مینا مظلوم عبدی رویوی مینا ملک راست 12 ساله روجاوی کردستان بری و دبه ده مثلا عسکری ده تلیا عربه کی خوی نبیه لروجاوی کردستان راست زرار نگیاندیه مریش که عرب باشه راست اما او مخلوقات دن اف سیمه هاتیه و انباسا به هزاران کشتین عربان دکن 6 و 7 و 8 می 3 روزا دا 5000 علوی کشت جمرا بیجن لروجاوی کردستان کیجان گندیه که عرب تلیاوی خون بیه ایکو تلیاوی خون بیه جی دیسا حوالین جولانی نه هاتنه ایریش کرنه راست وانا ایجاج برویه که جانان مروف راستیان ببینه باشه یعنی مظلوم عبدی جبو ما کردان انسانی که پر بقیمته و نکه ام دبی ام وکه ملت کرد دستور ندن که او بکه به نباهن شاشتیان راست چونکه او لایقه ویه که تمام سوریه بره ببه ریبرین جنین کردان این روجاوی کردستان لایقن که تمام سوریه بره ببن به منطقه خود دموکراسی خاص جبرویه که یعنی ام تابعی و نبن او دوی ورن لاوی ما بکن که ببیجن پرگال خواه لجمع بجیه بکن هون باشترن باشه رمضان کریم از دویجم بسه ساعت و 20 دقیقه حوال بدران یا داویه ببخشینه یا داویه از جبو باکور دو آخفتنا بکن اشکره تمام سروک کی بریزه سر چاوی ما یه ما خبات دکن بو آزادیا سروک آپو کدو امکی وی گلکه جبو کرد و کردستانی هاتیا گرتن بس او خالا که دولت اوتونومی فدراسیون مافی کلتورل از وی قبول نکن گلی کرد جی قبول نکن او یک
پیواژو راوستیه گوهارتن چینه به باور ناکن سر کرده بو مسئله روجاوای کردستان به دو آخفتنا وقتی خو پشتی قتلیام صدام یا 182,000 انفال و یا حلبجه سروک جلال طلبانی مام جلال طلبانی سروک مسعود برزانی چون جدا گل صدام هفدیتن کرن او مسئله حمیز و ماچ یه وی دمی لسوویت بون من کما چارا دخواند ماموسته می روس روزنامه دهانین پیشان دادن لکازاکستان او گنده می قشقبلا دگوتن تماشه که صدام حق از قتلیام کریه سروکی وجد چن وی ماچ دکن لأوروپا جی اوه بو گلی که مسعود برزانی به خود کتابا خدا نویسیه دوی من ناو دریه که خون داد شوه اوه هر سه کتابی وینه که بارزانی کرد اولوسال özgürlük hareketi اوه بش سیمه اوه بش دیدیه اوه جی بش یکمه که مسعود برزانی به خود دوی از ناو دریه که خون را چو جبو برجوانگی کرده دوی مگو اوه یا کتابی ککشار اورا ماره یا پیشوا قاضی محمده کتابی سروک مام جلال ہے یک محمد حاجی محمود یا روزمیر پیشمرگه ہے تزانی حوال بدران نکو متى پیشبینی نکر اف رسم حوال مظلوم کوبانی احمد شارا وکو دوشه کی نه آوه وکو بنزینه کی سر انسان علا بکن راستی اوه دروای همون منطقه حوال مظلوم چاوه که مسعود برزانی گو من جبر مافی کرده من مجبور بو اوه بکن اوه که مسعود برزانی مام جلال 3 سال درواز بو 88 921 3 سال خور اوه مظلوم کوبانی 3 روزی درواز نبیه مالا و 24 ساعت درواز نبیه حوال مظلوم کوبانی لناو دریه یک خون 5,000 علاوی کشتی زار و جن چو دست خکره ناو دست احمد شارا وینه ایکی وی وا درکتی خو کره شریکی وی قتلیام علاویان اوه یک دو اوه به تمامی به پشگیری دولت ترک و بریز عبدالله و جلانه و راستی جوارا بیجم راستی من نزانم امریکا اروپا وان چه قاسکی آگادارن بس حوال مظلوم آبدی که اف تشتاک کر دکار بو لدهاتو دا بوسر و کمار سوریه که اف تشتاک کر من پیموای حوال مظلوم کوبانجی امریکا اروپا و کردجی وی بگورن کسی که دنه بی چاوا بریز سلام مسلم هاد گوهارتن پشترا حوال مظلوم کوبانجی وی واره گوهارتن او احمد شارا وی وارنه گوهارتن باور نکم اونا بمینن ده ناوا سالک 2 سال دا بو 3 سال دا سوریا ایران اسرائیل امریکا وی حکومت دمشق به تمامی بگورن لی کرد جی خوب بمینن او ریکفتنا بری وی باهاتا کرندا باش بو 3-4 نه درباز بیا محکمه باهاتا چه کرن بمانا تا داویا ساله امزکرانا باش بو لی دور دا به فکر من خوکوجیه بو حوال مظلوم کوبانه خوکوجیه سیاسیان وی خو اخلاص کرد ندبو در روش از نها بخونیم خالین که هاتنه دبنی اکران ده حوال نهون دبینن دبنی اکران ده هنه دقیقی تمام قصده و حکمت سوریه لسر چه لحف کرنه از آنها جواره دخونیم از بینم سر اکرانه ام عفره بخونیم هوان دو بندیرم هزین سوریه دموکراتی قصده و حکمت سوریه لحف کرد که قصده ببه بشکی اولهیه سوریه فرماندار گشتی یه قصده مازوم عبدی و سروکمار دمکی یه سوریه احمد شارا پیمانه که امضا کرن قصده لگوری پیمانه و ببه بشکی سازیه اولهیه یا دستور سوریه
ناوروکا پیمانه خال بخال وسه 8 خال هنه رمضان کریم راست بیجه 8 خالن نها خالا یکم چیه گارانتی کرنا مافی همو سوریهیان دقیقی کرم کر بله اره نه وشانه دمه از باشه تلفن تدکم ev jî mîvanekî me dayî bû ji ber vê min bersiv da yek garantîkirina mafê hemû Sûriyeyan di nûnertî beşdariyê di pêvajoya siyasî de yanî di nûnertiyê de di beşdariyê di pêvajoya siyasî de yanî ez bawer dikim civînên ku ji vir şûnda wê bibin garantîkirina mafê hemû Sûriyeyan hem di nûnertiyê de û hem jî di beşdariya pêvajoya siyasî de tamam di hemû saziyên dewletê de li gorî sportiyê bêk û girêdana wana olî etnîkî li ber çavan were girtin herkes wek hev li gorî pisporiya xwe di wezîfeyan de cihê bigire di wezîfeyên dewletê de ev xala yekeme a duyem civaka Kurdan di dewleta Sûriyê civakeke resen e dewleta Sûriyê mafê wan ê hemwaletîbûn û hemû mafê wan ê destûrî misoger dike mafê hemwaletîbûn ji xwe mecbûr e yani û ji xwe nîqaşa wî jî nabe yani hemwaletiyên Sûriyê nema çi bibe yani hemwaletiyên Sûriyê nebe em Kurdistanê kavat dikin wê demê hemû mafê wan ê destûrî misoger dike çi ne mafê wan ê destûrî ne ê Kurda dibe ên netewa Kurd were misoger kirin yani mafê perwerdê û mafê yek asiyem agirbesta li seranserê axa Sûriyê agirbesekî were çêkirin li her derê axa Sûriyê ewtaxên Helebeyê nav da û êrişên dewleta Tirkiye divê rawestin wê demê eger êrişên dewleta Tirkiye ranewestin manaviya tune çar tevlîkirina hemû saziyên sivîl û leşkerî yên li Bakur Rojdatê Sûriyê di çarçoveya rêveberiya dewleta Sûriyê de di nav da deriyên sînorî hene firokxane hene zeviyên petrol û gazê hene ev xala çaran mühîm e dibêje tevlîkirina hemû saziyên sivîl û leşkerî ên Rojavayê Kurdistanê tevlî Sûriyê bikin pênc wala nizanim zeviyên petrolê jî diçin ji Sûriyê re firokxane kontrola wan diçe Sûriyê re deriyên sînorî diçe ya pênc garantîkirina vegera hemû koçberên Sûriyê ku biçin gund û bajarê xwe parastina wan ji aliyê dewletê ve yani bo qetliam bikin careke nebin wekû Alevî kes venagere kesek venagere agaber kes piştî vê qetliamê kesî de venagere keremke bêj yani dibêje garantîkirina erê na yani Afrîn Serêkaniyê girê spî însan vegere wan dera ew baş yani ji bo însan vegere dî vedgerin ve nagere nizanim piştgiriya dewleta Sûriyê piştgiriya dewleta Sûriyê were kirin di kîjan xalan da rûbirûbûna bermayên Esad yani bermayên Esad wextê derketin holê û hatin Rojavayê Kurdistanê li hember wan merû derkeve hemû wan gefên ku ewlehî û yekparçeyiya axa Sûriyê tehdît dikin her tiştê ku axa Sûriyê tehdît bike divê mirov li dij derkeve yani ez jî tu jî êdî ji bo parastina Sûriyê tehdît ji ku derê were dibe em bibin artêşa Sûriyê nizanim her radkirina daxwazên perçekirin û helwestên kîndarî hewldanên derxistina tevliheviyan di navbera pêkhateyên civaka Sûriyê de yani kîn û nefreta li hemerê hebû du mirov çêneke komîteyên rêvebirinê wê kar bikin û hewl bidin ku peyman were bicihkirin bi rengekî heta dawiya vê salê derbas neke wala nizanim hêz wî mirov şîrove bike rast ewa min CNN Türk tamaşa dikin ewa bernameya Ahmet Hakan terefsiz bolge ez niha pîşa min e son dakika Sûriye vurgul sêdekê Sûriye ordusuna katıldı yani divê sêdekê tevla artêşa Sûriye ewa CNN Türk MTV
sınır kapıları, petrol hepsi işte Suriye. Suriye'nin güvenlik birliği yönelik tüm tehditlere birlikte mücadele edilecek. Ev halite gotin. Yani Türkiye'yi vaku serkeftineki nişanda. Eva NTV Habertürk çi dibêje divê Suriye SDG ile anlaşma varıldı. SDG devlet kurumlarına katılması anlaşıldı. Bahsa xoseriye nakin. Yani vaku qesedi hezeki askeri dikin. Ama Tabii nedit yani beli nedit esteda raste teda tine raste Suriye go raste yani min tara dîsa dibêjim heval bedran min wî ser wî axaftinê xun ber serê bernamê min çi gotiye niha jî vî dibêjim min got donê jî min pêr li Zom TV got min li Kerkûk TV got sê kanalên televîzyon li gel te jî çar heger Kurd li gel hikûmetê Ahmed Şara rêk bikevin bi taybet piştî qetlamê Alewiya dibine şirîkê qetlam yan dibiya berî wî rêkeftana yan jî piştî me du me sê me ku Ahmed Şara bigote ew ku ew qetlama girtine me ji artêşa xwe avîke me girtine me biryarê îdamê de em wana îdam dikin ew tiştekî dine ne de ewna girtine ne jî biryarê îdamê li ser wan dane بۆ wê ev rêkeftina hêvîdarin di berjewengî Kurda de be bes min nizanim helwestê Amerîka wê çawa be Amerîka eva çawa dîtiye di pişt he bi fikra min Amerîka he lê İsraîl rê nade ev hevdîtina eva ser bikeve min bawer nakim nabe şaşe gelekî şaşe yani wekû ew tu hemû سینور و پترول و همو تشتی تسلیم هزکی تروریستیکی هزکی داعش فرق هیتش داعش الخول هیچ فرقی کی وانتنه یعنی بتایبت مسئله قتلیام علویا داجی ایرو افتشتا کرن تابی ترا بیجم حوال بدران داره اوا سرکفتن احمد شاره تو ویزانی یعنی احمد شاره به وی وینایی لەگەل بەرێز مازلوم کوبانێ بەوی وێنەیی سەرکەفتنا خۆ ئیلان کرد یعنی ئامەد شارا بەوی ڕێکەفتنê خونا عەلەویا لەسەر ڕوویê خۆ لەسەر دەستێ خۆ وەکو ئاوێکی بکارتینە بۆ بشو و کورد jî kirine hevalbendê xwe û şirîkê xwe pir xelat e yani qesêdê çû rêkeftin لەگەل hêzekî kir ew hêza ku qetlamê عەلەویا dikir min wa dibînim قیسێدê bi çi bihêz bû bi çi navû dengê xwe derket bi dijîtiya hêzên terorîstî tu zanî PKK bi çi mezin bû ji serxabûn û azadiya Kurdistan bi romettir tiştek nîne dema nodûne 2008 têzê dewletê Kurdî dûr ket PKK zayıf bû piştira işte meselê 2003 meselê Sadam Rûxa meselê Rojava helbijartin gelê Kurd PKK li ser pêgirt gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan li ser pêgirt Kurdistan gelê Kurd bi çi bihêz dibe bi dirûşmê xwe bi stratêjiya xwe bi Kurdistanê û bi tekûşîna dijî terorîzmê qesêdê YPG Rojavayê Kurdistan bi çi bihêz bû bi tekûşîna dijî terorê bi demokrasiyê bi wekeviyê bi pêkhatinên cuda cuda Alevi, Sunna, Şia, netewên din hevra dijîtin. Hêtişê hêzekî selefiye, radikal İslam û terorîstiye. Di rêkeftinê du hêzê dij bi yek min dîsa ji dibêjim bi piştgiriya dewletê Tirk û Birêz Abdullah Öcalan hatiye kirin. Heger eva Birêz Abdullah Öcalan, Serok Apo, heval Mazlum Kubanê ku hevalên Qendîlêş agadarin. Heger ev yek bikar hanîne ji bo ku Kurdaş qetliamê rizgar kin, şer rizgar kin, zeman qezenc bikin. Meseleyekî taktiksel e yê me piştgirî dikin. Lê dîsa ji dibêjim zemanî îmzekirina vê rêkeftinê lekeyekî reş e. Berî vî der roja bikirane temam. Yani piştî vî bikirane. Dewletê Tirk jî ev îmze hêtê ji hanîn wê rojê da kirin بۆ Kurda bikine şirîkê xwe de. Yani zanî çi ye meseleyek he divê kom didine serê te.
اف جمدانان اف جمدان پیروزه دما یک فعل یکیت که دوی کم دانه سریته یعنی اواجی وسا کرم لترکیه کنان اورن ده 5 روزان ده او قاس انسان کشت کنان راست اورن نه راست لعراق صدام حسین چه بش بو کردا راست کنان اورن لترکیه چه بش بو ترکان جبو کردان احمد جولانی و هتشه جی بکرنین خواه این لترتوسی لاصقیه لوان راست گندین راست عمویان راست راست عین işte وقتی که لکردان مثلا بفکرن که 2000 انسان هاتنه کشتن 2000 کرد با هاتنه کشتن و ریاکسیون ما چه ببا راست ایرو علوی هاتنه کشتن ما چه فقط که ها علوی ها کرد انسان هاتنه قتل کردن من فوتوغراف من دایی کان دید او زاروکی که زاروکین مغدور من دید فوتوغرافی وان 38 زاروک ده گوره که بکومی دا دفنی عرده کرن به سدان جنازه جی نها لسر خانیا لکولانا کتنه ری نادن هلدن او جنازه بین کتنه یک یادن تدیچه کچکین علوی اوسا دکتنه دیویر دا پشتی تجاویز و دوی وان خون کرنه پشت را دکوژن هوال مظلوم کوبانی فرمانداری هیزن کچین آزاده پیش کچین آزاد شروانین یه پیش یه روژاوا چیه رکفتن لگل احمد شاره کی کریه کوها قاسکی اول لدجی فلسفه آزادی ها جنه لدجی فلسفه انسانتیه هوال رمضان پیشتی حلب چه وقتی که عرفات شو صدام حمبس کرد راست عرفات شورش کرد ده چوه مح همیادا بو صفر راست عرفات چه تو چی ویه عرفات نه دجمنه بو عرفات تو سوچه کی نکر بو مرو وکی شورشگر بو ملت فلسطینی ده پاراست اما چما لبر چاوه مکت صرف چو دست خدا صدام لوما جبر ویه که پر مهمه دما کو مرو دست خدا درجه انسان اکید که او انسان لهمبر مرو وان چقاس دست خوینه به مرو زانه به از بخوا هنک شکست اول بدران اول قرآن پیروزه تماشا که عرب شوینیت عرب تماشا که شوینیت عرب دما دکونه تنگاوی قرآن نشانه دن دوی ام مسلمانم ام برای یکن لی دما روشوان باش به اواجی خنجره دما روشوان جی باش به وی خنجری تینه بر سکراتت عرب دست شوینیت عربا ترکاجی دست وان دا خنجره دما فرصت گرتن به وی خنجری سری کردان نتوین دن دبرن لی دما روشوان خراب و قرآن نشان دن دویم برای یک اوا راستیه که بو وی ازو تو به هورا لسر یک تشتکی ازو تو به هورا هم فکرن او ریکفتنا حاکیه کرن دا پشتی قتلیاما علویا ریکفتنه که دجی فلسفه انسانیتی فلسفه کردایتی تاریخ و وکو بلگه که رشت چه تاریخ کردا انسان دکاره بیجه مسئله خیانتش لدجی فلسفه خون هست یک او مسئله اتیک و پرنسیبه او کویم باست راست یک یمجید مسئله که سیاسی هست او جویا گرانتره راست ربیه خسر که اف 12 سال لسر پیا مایه و دبردیلا شهادتین پر گرانده هجمار ایجاب نکیم ببیجن هجمار کی پر گرانه ربیه خسر اگر ضرر ببینه اگر فسح ببه اگر وره هلوشاندن تevلی سوریه کی یک پرچه‌ای وره کرن و یا پر خطره yani kese ki nikara hesabı bide kes nikara beji ez çetkim ez xarab dikim ne usaya revebriya xaser numuneyek bu ilhamek bu bu tamam şoreşkirin cihane numuneyek bu bu hamu milletin bendest numuneyek bu hamu jinin azadi xwas jin jiyan azadi revebriya xaser bu jinan bu sargehek bu sedeme serblendiya Kurdan
حتی نها تو تشتێکی دەستی مەدا تونەیە تمام باشووری کوردستانی قسمێکی هەیە تۆنکی ڕەخنەیمە هەیە لە هەمبەر باشووری کوردستانی ئەما تشتێک و ئەم پێ سەربلند بوو مەپەستنی کوردان دەدا ڕۆژەڤەی کوردستانی بوو ئەگەر ئەو پەرگال تەسلیمی جۆڵانی وەرەکردن تەسلیمی داعشی وەرەکردن پر حیفە و تو کەسێکی نکەرە حەسەبە بێ بدە ڕەمەزان کەریم ئەس دەبێژم چ ئەزانها بەرنامە ئەم داوی دکەم ئەس تەلەفۆنی هەواڵی مێ ڕۆژەڤەی کوردستانی دکەم gelek heval hene. Ez ê telefonê wan kim. Ez ê agahî bikirim. Paşxaneya vê meselê çi ye? Piş perdê de qet çi qewmiye? Ew çawa meselê îzah dikin? Ez ê rewşa wan ruhî jî fêr bibim. Piş re eger îcab bike em ê weşanay taybet ez ê bi wan re çêkim. Yan jî heval bedran ev tişta jî he. Ev hevpeymanî berî kirine niha eşkere dikin. Berî 6-7 roj dibe ew ji heve zanî. Dibe ihtimal min bawer nakim binê re yan wale hevalên me bi rojava serê xwe xwarine swarî serê xwe dibin belkî birêz birêz Mazlûm Kûbanê li gel Ahmed Şara ev hevpeymaniya berî vî 6-7 roj kirine berî qetlamê Alewiya lê îro cemaetê Ahmed Şara ew eşkere kirin bikar henî ew dibe Dibê li ser heger wisa be heval bedran dere heger wisa be wê demê birêz Mazlûm Kûbanê Kurd neheq nînin wana hevpeyvan berê kiriye lê Ahmed Şara ewa niha eşkere kir bû perdepoşkirinê qetlamê Alewiya ewa jî dibe kerem ki ama eva li ser ekranê ji kerema xwe re bixwînin li ser bingeha hevdîtina navbera birêz Serokkomar Ehmed Şêra û birêz Mazlûm Ebdî dehê adarê 2025 roja li ser van xalê jêrîn li hevkirin çêbû yani wata îro rast suçê min ne tarîx dane yani ewa kê ya hevala ew tişta ew sayta ya sayta hevala da qet tiştek tune mizeke jora bêjim mesela sayta Fırat News danîne ne anha normal ajansa Rojavayê Kurdistanê tu tiştekî têtune tu tiştek çi keraseteke heval Mazlûm Kûbanê dema heftê pêncê salê bû bawerim dema rêkeftina Saddam û peymana Cezayir çêbû hêzên navdewletî piştgirî kirin Rusya, Sovyet, Primakov, Amerîka Kissinger dema ew Cezayirê ew hevpeymana çêbû navbînî Îran û Iraq wê demê serokê şoreşa Kurd ew meselê Mele Mustafa Barzanî tedît hêzên pêşmerge şer rawestandin mecburiyekî mezin hebû ew dema zirûf cuda bûn beramber de Yekîtî Niştimanê Kurdistan derket Partî Sosyalîstê Kurdistan derket Zehmetkeşan derket û piştra Partî Demokratê Kurdistan mecbûr bû ew dema xwalêxweşbûyî Kek İdrîs Barzanî û ew niha em bêjin Kek Mesûd Barzanî şoreşa Gulanê dest pê kirin û duayî 16 sal raperîn kirin Kurdistan azad kirin hetanî wê demê 100,000 hêzê pêşmerge çek danîn fêra dibêjim hem aj betal hem niskoyê şoreş dîsa jî hikûmetê wê demê Îran meselê Kurda çareser nekirin heger hemû wekû aj betal ya nisko dibêjin heftê pênc tabi ew dema xıyanet li Kurda kirin Mele Mustafa Barzanî neçû îmze nekir ewa Îran Iraq îmze kirin li ser Kurda ferz kirin cuda bû min pêm waya Mele Mustafa Barzanî şoreşgerekî mezinê gelê Kurd niha hediye ev tişta nedikir Şeyx Ahmed Barzanî 12 sal di zindanê de bû dewletê 5 pêra got ev û bixwaze nexwast Şeyx Abdulselam Barzanî Şeyx Saîd Reza Pêşawa Qazî Mihemed ta çûne petê sêdare gotin bijî Kurd û Kurdistan ber vî awayî yani ewa cude tu bi xwe biçî îmze bikî ewayî peymanê Cezayir Kurda çek danî cuda bû yani zirûfekî din bû heftê pênc bû rewşekî din bû dîsa jî te ra bêjim heger wê demê ewa nebiya Kurdistana Iraqê niha du perçe nedibû du hêzê pêşmerge nebû yê me hetanî niha li Kurdistana Iraqê ku nebû dewlet nebû yek îdareyî partî yekîtî heye ewa çar me jî hikûmetê
هی آوا نبیه او برهمی مسئله پیمان جزایره باور بکه هگر اوا وا بچه حرکت دن رادیکال هوال بدران داره ناف کردادا درد کبن جپیکی رادیکال تر او یک دو دولت ترک نه خدا پار حاضر دکه مسئله کردا هزکی دن درد کبه و روجاوای کردستان جی روش بر بتشتکی دن دچه وی دمی زانی وی چه به اول رژ قطیام کردا را ود که اگر پروژه اسرائیل هبه نه علوی اوای من 20 اوا دو سه روز ایران روسیا اوانا هزین علوی چک دکن کدام قصه دی ارتش لهف کرن وی دمی دوی بچن قطیام علوی و درزیا بکن وانی نه وی دمی تو همبری اسرائیل را دوستی اسرائیل وی دمی تو بمباردمان بک و بتی وی معنی بو وی من یعنی باشه دولت ترک دبی اوا فرمو مچنه ناوا پروژه اسرائیل ورنه پروژه ما بس تشتکی جناده ادوی تو تشتکی بدی بو وی بو که وکو سال 1975 لینه اگر بو اوها لینه وی دمی نابه افکی ماسیا وره کرنده وی دمی مجبوری بو گلتش داده لینه های اونا بخود چون امزه دکن یا دنجی سوی حریما روجاوای کردستان دکاره بو دو سه بش هزکی کردی دن دکاره درکه سبت لگل اسرائیل رگ بکه هزکی کردی دن درکه اسرائیل دکاره به همو هزا خوب به حکومت بگره ایتو دجی اسرائیل شر بکی ایتو دجی اسرائیل شر بکی تو دجی آمریکا شر بکی من خوب باور بکه تا و مسئله یک تشت زانم اوا پیواجوی که دست بکریه لباکوری کردستان بریز عبدالله و جالان دست بکر درجه یک دولت ترک نجبو باکور بود حوال بدران داوی آخافتن آمده که اوا ساعت کو 46 دقیقه است و داخل تشت نو یا تشت از بیجم که بالا مریا بکشینه پیواجوی بریز عبدالله و جالان باخچلی و نجبو باکوری کردستان جبو روجاوای کردستان بو روجاوای کردستان نکه و ناوا پروژه اسرائیلی بو روجاوای کردستان لگل او شیوای احمد شارا رگ بکوه و بوی شیوایی به لسر اوا بو و نهاجی مظلوم کوبانه خو گل بریز عبدالله و جلان آخویه او رکبتن حاکیه کرنده لسر پیشنیار بریز عبدالله و جلان و اردوگان باخچلی بیه باخچلی گود پیویسته اوجالان به محکم به پارلمنت دو تشتا بیجه یک شر چکداری داوی جبه پکیکی خو فاسی بکه ای خو سرو کاپوش اف دو تشتا بود بریز عبدالله و جلان باخچلی پر آخوی گو پیویسته یه پگی چکی خود تسلیم که اینا مظلوم کوبانش اوا کرد یعنی باخچلی بیا رسپی مدا باخچلی اوا دکه لی اوای مدبینم من حز دکم یه ما عرب و ترک و فارس به هف را بجین یه ما دخوازن پروژه که هف بش چه بکن وکو برا بجین لی من وکو سیاسیه وکو روزنامه‌وانه که نرخاندن من کور هنه با آگادارم جی اسرائیل ری ناده اف پروژانا رک بکوه سر بکوه اسرائیل اوای دا عقل خدا دانیه یه وی سر بخه حتی جیک جا پشت را روشه که دنه وچه پروژه ترکیه ایران سر ناکوه به هیچ شیوه رمضان چکین ده دست قصه دیده که بشکی ارتش سوریه همی عایده آمریکا اینه یعنی آمریکا چه راست آمریکا رای ناده نه بلکه آمریکا حتی چونکه دو پیر بو هزین کوالیسیونه و عشیرین عرب و مظلوم عبدی لهف کم ببون لوی داره داخل یعنی حتی داین هنتشت اشارت ویه که هبون اما امریکا حتی ارینه که اف مسئله پک نه çünkü silah inde desti qasede de ya Amerika ine باشه رمضان کریم مالات اواج بو تبلیبونی گلک سپاس یه واجی سرکفتوبن هوال بدران ببوره یعنی تشتکی تا بپرسم داویه دا با اشکرم باخون تو بخو تو چاوا دبینی یعنی اول مفکر خو گود یعنی طبی بریز عبدالله و جالان پشتی او امزه چه بو بریز عبدالله و جالان لشرط و مرجع امرالی درد که کانال تلویزیونی جی دچن گلوی دا پیام وی ویدیو جی دبن او ببوره او همو دبه تمام به فکراته اف پروژه ترکیه لسوریه لباکوری کردستان سرد که یان لگل اسرائیل توشی پک دادان دبن
اسپیشی فکر خواهیش بچر گوتنن از بسالانه انسانکی آنتی میلیتاریستم یعنی همی ریو ریبازی خواه ای دیالوگی بی چک و بی سلاح از ترجیح دیکم من دجیان خود تجاره دستی خواه نده چک و سلاح تشتی که انسان بکوژه از رد دیکم و یا فلسفه من شخصیه من ده مدیا سوسیال دجی بچن یوتیوبان بنیرن ایکسان بنیرن من گوتیه بدران داره آنتی میلیتاریسم بنویسیه ev amene ev yek ya duyem Partiya Karkerê Kurdistanê jî PDK jî yenekê jî herkes heqî wî heye bibêje ez şer nakim ez dixwazim çek berdim heqî wî ye dewleta Tirkiye mecbûr e rêya siyasetê bide Kurdan lê mafê Kurdan heye ji mafê kültûrî bigire heta serxwebûna xwe her tiştî bawekî zelal bîne ziman ez şerm dibînim ku Kurdekî li hember Kurdekî derkeve bibêje na serxwebûnê nexwaze rast ne şerm dibînim çünkü mafê her Kurdekî heye Kurdan pir kişand Kurd mahv bûn Kurd rezîl û rûswa bûn her Kurdekî heye xwe ji her kesî zêdetir vekirî zelal şeffaf îfade bike ji ber vê yekê mafê serxwebûnê bigire heta mafê kültûr dikare xwe îfade bike rast ev jî di çarçoveya şert û mercên demokrasiyê de dikare pêk were însanî de netewî de rast îja li Tirkiye atmosferekî çêbe merov bikare be xwe îfade bike wê demê em ê xwe îfade bikin heqê me çê me bixwazin gav bi gav bike me heqê xwe bixwazin ama li Rojavayê Kurdistanê şert û merc cuda ye Rojavayê Kurdistanê keç û xortên Kurdan mesela jinên Kurdan xortên Kurdan bi çek û silah xwe parastin ev êdî biye namûsa wan ev biye şerefa wan çünkü bê silah keçê me dibin cariye di destê wan ereban de rast Rojava pir cuda ye îja ji ber vê yekê ez ne tarafdarim ku pergala rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê belav bibe ez ne tarafdarim به هیچ شێوەیەکی ڕاست rêveberiya Xweser bi aboriya xwe ya Xweser bi siyaseta xwe ya Xweser bi ewlekariya xwe ya Xweser bi perwerdeya xwe ya Xweser bû çar perwerde aborî siyasî hemî Xweser bin ewlekarî wekî din bi şamêra dikarî bibî yek ne mesîle ye van Xweseriyê xwe biparêze bibe beşekî Sûriyê ama tu wextê ku vana biparêzî otomatîkmen Sûriye dibe federatîv çünkü Xweserî ye îja niha wextê ku tu bêjî Sûriyeyekî navendî nabe gerek Sûriyekî mesela min peymanê de nedît navendî û ne navendî têde nanivîsîne eger Sûriyeke navendî be çi îşê me het çim Sûriye hete şê wextê bicehnime derkeve wê demê merû dikare here Sûriye temamî bi rêve bibe ama bi şertê ku Elewî Xweser bin Dirzû Xweser bin buî şertê ez naxwazim Kurd bi İsraîlê werin rû bi rû ev kuştina Kurdan e intixar e Kurd bi İsraîlê re werin rû bi rû di siyaseta Sûriyê de em çûn sedasset xatirê te mamoste mala te ava hêvîdarin heval mazlûm Kubanê neve Emed Heyrî bû yan Hesen Heyrî bû wala Hesen Heyrî bû de ew jî hemî hatin kuştin hatin darvekirin hêvîdarin mazlûm Kubanê neve Hesen Heyrî û vir da jî fêlek jî li Kurda kirin kerem ke gilî xilas ke tiştekî bêjin ferkerim Kurd ku bi kerî dewleta Tirkiye hatibe divê dünyayê sax nemaye hemî perîşan bûne mesela di mesela Şêx Saîd de Qasım Bek heye ew ê bajana rast ew jî rezîl û rûswa bû di jiyana xwe de ji ber ku bixwe şeriatparêz nebû şeriat neparast însanekî sekûler bû modern bû tevlî serhildana Şêx Saîd nebû û ji xwe re wê derê bêteref ma dewlet anha qismekî Kurdan û weke xiyanetkar dibînin çünkü bi dewletê re rêveçû bi Kemalîstan rêveçû helbekî pêra rêva neçû tenê ji ber ku
باجاناغ الهفلنگی شیخ سعید بو بش تفلی نخواست تفلی مسئله شریعت ببه چونکه دگو داوا کردان داوا کی نتویه بخواد دنیویسان یعنی فیلوزوف بو شاعر فلسفی دنیویسان و دمه بخواجی دنوا ارتش عثمانی دا وظیفه گرفته بو تشتاق قد خوازم ببیجم مثلا او انسان جبر کو سکولار بو تبلی مثلا شریعت نه بو به دولت روا چو اما بکری دولت جنات پشتی کو شخصیت ها دار بکرن دولت یک رندیه کی جیرا کر او جی نکشت اما ساغما جو کشتن خلاص سر 70,000 جرا هات کشتن هر روز هات کشتن کیچ yani 70,000 جرا هات کشتن هر روز هات کشتن یک کرد کی روی نه نری نه نکرو باتا وارت ویجی راست چما çünkü bir şahsiyet ratev ne geriyor یک ne suçe yani tutkari bir şahsiyet ratev ne gerici yani çünkü şeriat tukhast tane mesela kurtu ne bu والحاصل رمضان كريم هوال بدران با از آخفتن ببخشینه با خط آخفتن خلاص کن دوردا فعلك جي لكرده هاتا كرن زاني شو بو هوال بدران لسوريا بيكاتن سنة هنا علوي هنا كرد درزي هنا وانيا هوال مظلوم كوباني ندبو ببي درزيا علويا هگر ركفتنك چه بيا اف كونگرايا نشتماني كو كونگرايا نه نشتماني بو دوی کنگرای دا یا کوگوت نشتمانی یا دیمش چه کرن دبیا او پیکاتانه همو بهاتانه وی داره مثلا کردا چو لگل احمد شارا رکفتن امضا کر به دورزیا به علویه طبی سبه اوانا جی دوی کردا مثلا د شخص مظلوم کوبانی دا دوی راست کرم ما پردرش کر از بخواه وی داره اعلان دکم از برنامه کی تایبت جیل سر چه بکم دوان شرطان ده از دبیجم ام اعتبار قاسم بک اعاده بکم اعتبار وی دلوا دیروک ناسانده نظام تو قاسم ناسی کی قاسم بک چاو بره ناوی چاو من لکا کینن دا بودمی اگر ام بر ترکارا لحف بکن اگر ام به عربارا لحف بکن اگر yani Arabin kujer dibêjim ne Arabin normal millet eger Türk dibêjim ne Türkên normal Türkên kujerê Kurdara eger îro em buwara li hev dikin wê demê suçê Qasım Bek çiye Qasım Bek ne çûye giliyê Şeyh Saîd nekiriye tam berova jî Şeyh Saîd wextê xwaz derbasî Îranê bi çekdarê xwe re Qasım Bek got rêya we dûr û dirêj e dewlet ji ber ku navbera min û dewletê heye dewlet ji min re dibêje ji wan re bêje bila teslim bin ده askeri Türk hatım serpira çarböre de askeri Türk. Şeyh Said u hevale xwe teslim wan bû. Yani vaya vê rastî divê em bibêjin. Şer tune, pevçûn tune, berxwedan tune Şeyh Said u hevalê xwe li ser pira çarböre teslimê de askerên Türk bûn. Kî jan dîroknaz îtiraz dike bila îtiraz dike. Te bi xatirê we virada suçê Qasım Bek sadece tane peşniyaz kir. او چاوا عبدالله هبو اوجی شیخ عبدالسلام بارزانی وسا تسلیم ترکا کر خاپاند پیشوا قاضی محمد چاوا فعل کرن یعنی د دیروکا کردا دا مثلا دکتر شرفکندی و امبیجن دکتر قاسملو چا گازی وان کرن دوی رستورانه دا کومال کش کرن بردوان هر رکفتنک هر پیواجوی کی آشتی ملگل دولت فارس و ترک عرب کرنه اوان به وی شیوایی هانی نسر کرده من هیویدارم کنگره PKK چید به همی روبرین گرینگ پارتیا کارکرین کردستانه کجبو ملت کرد پر به قیمتن اگر د کنگره کی ده کم ببن و دو سی آجان بکیون نوا کنکوژی کپیک بینن ev ne خریبه ام شوق نابن çünkü امزانن ev devleta Türkiye dikare vantışta bik. به یک بمبه کی و دهان سرکردهتی همو شهید بخن هوال بدران داره کردی می سوویت ترا بیجن مثلا دون مگل طاهر سلیمانو واخوی دگوت روزنامه دیپلمات تی گرتن دا حکومت حریم کردستان سرکاتی حریم آلیکار ببن
روزنامه دیپلمات نگرتن 21 سال برای واده به یه ما بحثی گلک مسئله کرد مثلا ابراهیم علیف حسن میرزایف کرد می سوویت کازاکستان هنه لگل وان کرد می سوویت مداخوی به طیبت او حسن میرزایف ابراهیم علیف بردوام و مها داوی دو می داوی رخنه پر توند لهنبری حوال مظلوم کوبانی دکر رخنه توند دناو رای گشتی کردا وان مهک دو مها دا رخنه کی نابخواهی کرده ها وکو که یه مج ریا راست درک هتنه جاو دیاره او کرده می که رخنه دکرن من جی پشگری دکر او کرده می را پشگری دکر مدگون نا یعنی روش جوده لی دیاره که ناوا کرده ده او پرس و فکار اوی تو نها دویجی اوی از نها دویجن دیاره والا سرکرده کرده در ریا خشاش دانه جبوه ملت کرجی هست که تمام مالات آوا از دبیجم قی اوقاس جبو وی واری بس مالات آوا اما اف وینه دبک وینه کی بریا و قتلیام به او سب قیام کی جهاتیه فاروق اقیالجی جمره نویساندیه راست دبه فوتوگراف نه فوتوگراف نهایه تشت تجی گوت راسته احمد شاراج بو خود درخ تمیزیه راست فوتوگراف خواه بریا مه کی دو مها ایرو اشکرت کن هوال بدران داره رکفتنا سایک سپیک و سور لوزان و شرطی بو دما بولشویک هاتنه سر حکم دار رکفتن سایک سپیک و وانا اشکره کرن من جی راستی یعنی من باور ناکم اگر هوال مظلوم کوبانش تیارست هلیکوپتر امریکی سر که و هوال ری نادن هوال الدال خریل لوی داره هوال دن وی داره نه دما امر رکفتن شد به هوال مظلوم کوبانی تنی 8 سواری کره کی هست کی یان سواری که هلیکوپتر کی نابه ناچه اما به پروتکل تیکرن ده ترگل هوال مظلوم کوبانی دبه 30-40 هوال هبن لگل طرف امریکا چونکی دما تو دچی دیمشق لوی ترکیه ها میت ترکیه اما دبه امریکا پشگری بکه اوای من ساده 8 انتمال داتینم یان هوال مظلوم کوبانی بیا خواهیم دا ببورن ها یان جی او رکفتنا بری قتلام علویا بیه بس نها احمد شاه را اشکره کرد مازوم کوبانی یک جمروین هری برومت ای جواکا کرده راسته نه راسته اجتراب یج بیجم ده لحه چار پرچین کردستانه مروی که هری زیده جی بلکی تی حس کرن مازوم کوبانی هر دری دنیای کرد لکدریبن جبوان جنرال نتویه مازوم عبدی هیویدار نوساش بمینه یکی وقتی که فوتوگرافی که اوسا درد که به انسان لایقی وینا بینن راست ملاتی آوا رمضان کریم هر هبی 2 ساعت و 3 دقیقه و بیراتا نچه پیش کت بکوی ناوا تلفون روژاوای کردستان او لینکا وکو همو جارت مرا دشینی نه یوتیوبه او لینک دن تزانی بحثا کی جان دکم هماش مرا واتساپ بشین گلک سپاس نوروز 2025 پیروز به روژا جلی کردی پیروز به هیویا کردستان کی آزاد و سربخواه هیویا اول آشتی چه به هیویا اول گلی کردجی به سربرزی و سرکفتی بجی کردستان گلک سپاس اول بدران داره ملاتی آوا هر هبی بله هوانو اجیز جوار سپاس کم 2 ساعت ولما تماشید کن البت بواجوه کی زحمت هم دنافدانه حقیقتا امجی نزانم يعني پر بواجوه کی نشفافه جی مثلا الروجاوای کردستانه به حکمت شامیر لهواتن هاتی چیکرین های متونه بو پیشتا جی های متونه بو ده آژانس مده جی نهاتی نویساندن جی ناگره اف ریکفتن اف پیمان گلو بریامه کی چه بیه یا پشتی کنکوژی علویان چه بیه فرقوی هه اگر پشتی کنکوژی علویان به ملت کرد زوب قبول ناکه مثلا اتیکه نوسا وصراحتنا يعني هزك وحقا تليوي دخونا علويان ده هبه زوب كردكي دسي خدري جوي ناكي ام هلوسا مازوم عبدي دزانن ده درباره جولاني ده گوتنين پر دجوار جي كر شيار جي كر كجكي بريا دروجان دخوياني كي پر تندا كجكي رسما هتشي و نروانشان ده ايجا هزين كو بشكري بدن هتشي جي
وەکە نەڕاوا ئیلان کرد ڤیددیو ئەمەدە هەیە بەریە دو ڕۆژە ڤیددیوەکی سەر کێجێکی ئامادەکرد بوو تاقییانە کێجێکیش بۆ هەتێشێ باشە باوەڕکم بەلکی دۆ بوو پێر وایە بە هێڤیا ڕۆژێن خۆش ئازاد دەم باش سلااو